I ain't trying to be no other prophet. Ik probeer geen andere profeet I ain't te trying to zijn. be no other apostle. Ik probeer ook geen andere apostel I te ain't trying to zijn. be no different En ik pastor. probeer niet een andere pastor I don't te want to zijn. be no other Ik wil ook evangelist. geen andere evangelist zijn. I don't want to be no Ik teacher. Come on. Een leraar. I want to be Miketa. the woman Mujer. that God wants me to be. Dios quer pagar. And all of y'all had a title. E cada um de vocês tem um título. And right now I don't. E agora que a mim não. But I carry the mantle. Pero manto. It's obvious. Porque é óbvio. Many people who have title don't carry mantle. Hey, come on. Yeah, let me go in. Lagami dentro aqui dentro. I came with my sword ready. Minha bini My sword. com minha espada. Claro, preparar. I don't joke. A mim não tá raciuega. I don't play. Mim não tá hunga. I come on assignment. Mim tá bini riba trabalho. This year, Anya aqui. I didn't preach for 11 months. Mim não apredica para Jesus luna. Because the Lord gave me an assignment. Sobre Deus a donar direção. And sometimes we think just because we have the gift or the E grace hoje to a vista preach, pensa, pastor, nós temos dom para predicar, nós temos que we predicar. just go about and preach Nós everywhere. vai todo caminho vai predicar. Even though the one that gives you the gift, E hasta é suco a donar o dom. he can tell you, É not por this season, isso essa é uma aqui não. go in your word. Vai na botucão. Not this season, É tempo aqui não. go pray. Vai orar. Not this season. Não é tempo aqui. I want you to be evangelist right Para now. botar evangelista tem tempo aqui. But what we do, Pero que nós está I assim. can pray, Ai, me ora. they invite me, Não na chamar, I'm me going. me trabalha. did God send you? Deus a mandava. Where's the confirmation? Uma confirmação aqui. Sometimes y'all go and preach Agora você trabalha e predicar. and you go back. Adoro quando vai ficar Sickness hits your body. maleza acaba curva. Why do you think that? De como te queres aqui sua sode? Why do you think that? De como te queres aqui sua sode? Because where there is no obedience, Sobre o caminho não tem obediência. there is no protection. Não tem proteção. And when there is no E caminho protection, não tem proteção. an arrow will knock you down. E ora que flecha lo bantava bom. This is not a joke, this preaching Isso thing. aqui não tão uega é predicar, é tudo de predicar I aqui. also tell my young people E me tá com missa me renda na jovem who também. might be online, O porta de balinha. this preaching thing is not a O joke. predicamento aqui não tão uega. Your life is on the line. Bobida tá de balinha. This is do or die. Essa aqui tá vida ou morto. Ain't no in between. Não tem meio. Preaching is warfare. Predicar tá batalha. It looks simple, É parece simples. as if we are just talking, Maneira que tu simplesmente não está papiando. but there's warfare going on right Pero now. que guerra tá passando nesse momento If aqui. you don't have a prayer life, Se abo não tem vida de oração. or she's stacking it in and stop contact this. E você não tá dentro, stop contato. Don't play with your Não life. conta com a vida. Don't try to be the Não preacher. curva de estar predicador. I don't go out A mim não tá sali. until my mentor Que hora releases que o me. meu mentor não poder me liberar dessa aqui. 2021, 2021. he told me, Ela bisami. whatever you get, Iko ko bahaya? whatever you get, yes, Sim. take it. Tuma. The invitations, take them. Tu rivida siya tuma na. And I came to tell him, Baba, E a mabay sega siya ni tata. 2022, 2022. the Lord is showing me, Deus está mostrando I'm me. going to study. Comiti ko vai estudar. Whatever invitation comes, Tu rivida siya ko vai pini. please Por favor. do me a favor. Assim um favor. Tell them, Bisa na. not this year. E aya aqui não. I'm available in December. Dezembro lo me dá disponível a He droga. respected as well. E ela respeita isso aqui também. He knows me. Mas sobre conhecer-me. I'm not somebody that likes to preach everywhere. A mim não estou rindo que tu custa predicar todo caminho. I go on assignment. Me tá sali riba e direção que Deus tu When dá. I'm done, E agora me cava. there is something that has to be in your belly. Tem algo que tu pode poder de barriga. And there's also something that has to come out. E também sempre tem algo que tu sali forte nada. Hello. Alô? Amen. Amém. It's easy to talk. Tá fácil para papia. Preaching is a grace. Predicar tá graça. Talking is my talent. Papia tá me talento. I'm very good at talking. Me tá bom de papia. Very good. Ope bom. Papia blazing in the En soms kan ik zelfs praten en dan zet ik de mensen helemaal weg. Bij sollicitatiegesprek. Als ik een sollicitatiegesprek Nou, heb, toen had ik mijn cv ze mis. kijken niet eens naar mijn cv.
you're hired. Je bent al aangenomen. It's a talent. Het is gewoon een talent. But when I preach, it's with the unction. Maar wanneer ik predik, het is de salving. So it's very easy for me. Dus het é muito fácil para But mim. not because it's easy. Não é sobre é fácil. You just go start and do it. Eu vou dizer começar a fazer ele. I've been preaching for 12 years. Me predicando agora que para 2 anos. I was baptized in 2011. Me agora bautizado em 2011. My pastor back then Mi pastor e tempo aí. released me to preach on different A radio nós stations. para me vai predicar em diferente rádio. They always invited me to go to church. Então dava para invitar me a diferente igreja. I said no. E me avisa não. Not because I'm prideful. Não por motivo que me te orgulhoso. I know it wasn't my A time. me dava saco ainda não dava mi tempo. I'm good on the radio. Me te pongo na rádio. I want to be taught. E me que guardo sim. Yes, I want to be taught. E me te quero guardo sim. If my pastor finds it okay for me E to se be on the passa radio, para dar toque para me rádio. that's good. Está ok. It took me 10 years. Ela tomar-me 10 anos. The first time preaching in a church was 2022, E prometeva me 2021. predicar em uma igreja estava até 2021. I was preaching already. Caminho me estava a predicar acaba. But I felt the Pero a release mim assim de que eu pude largar me livre. after 10 years of serving. 10 anos de servir. Sometimes we want to preach, we don't have a history Nós quer predicar sem ter uma história. Uau. from serving. De servir. I'm not talking about just being a A bottle mim não está girl, a pensando water bottle que girl. nós está ribando é a predicadora. Not just somebody that holds the A bag. venda não está tendo Hold the bag. a nós está tendo etas. I was the one that when my pastor sleeps, Me estava doendo agora meu pastor está dormindo. I'm not sleeping. A mim não está dormindo. Even though when he wakes up, Zelfs hora que ele está. I'm awake further than Niet te him. lang daar promeco nee. He needs his bachi to be Hij stricken. moet zijn dit hebben, gestreken hebben. His wife don't need to worry. Zijn vrouw hoeft zich daar I geen got zorgen that. over te maken, want ik heb dat. He goes on mission. Hij gaat op missie. I get the house a key. En dan heb ik zijn I huissleutel. take care of the En house. dan zorg ik voor zijn Took huis. care of his En children. ik zorg voor zijn The kinderen. Bible En says, het woord God zegt, don't make their work. laat hun werken. Don't let their work Laat hun werken. become hard. Bira masturu. Tuma, fena. Neem van hun over. No, but ora mi tuma di pastor. Maar als ik van de pastor neem, Mi kete sungkuta para bandi dan moet het Jesse. wel degene zijn die heel dicht bij hem of haar That's not staat. servanthood. Dat is niet de manier van dienen. When he delivers people in church Wanneer hij mensen vrijzet in de and gemeente. people puke all over the En place, mensen geven over in de hele gemeente. Nelly goes on her En knees, Nelly gaat op haar knieën. cleans, En I cleanse the puke. En ik maakte die braaksel schoon. Toilets, De toiletten. toilets. Toiletten. Let me tell you Laat something. me jou wat vertellen. I enjoy everything in the house of Ik God. geniet van alles in de huis des When I Heeren. clean toilets, Als ik de wc schoonmaak. I'm praising, I'm Ik ben aan dancing, het dansen en aan het bidden. because it's my father's Want house. het is de huis van mijn I vader. will never become too big to Ik clean the zal nooit te toilet. groot worden om de wc schoon te maken. Never. Nooit. I used to spend more time with my pastor. Ik spendeerde meer tijd met mijn pastor. It sounds very strange. En het klinkt misschien heel raar. Than he spends with his wife. Eu estava tendo tempo com seu casar. You know why? Com Sansadico. First of all, his wife Na accepts his primeiro lugar, calling. seu casar aceitar sua chamada. We are always on the road. E não estava sempre ali bem caminhando. One of my pastors preaching 3 different churches on a Sunday. De meu pastor não estava predicando em dia domingo na 3 diferentes igrejas. I go 3 different E services ele me with him. trabalha na 3 diferentes igrejas serviço com ele. When he's tired, E ele está cansado, I know. missa. He doesn't need to tell me. Ele não tinha mais de avisar He me. hears me knocking on the door. Ele atendeu me da klopper para sua porta. Sir, rest. Vai me dizer ele, meu irmão of Sir, Sir, meneer, pastor. pastor, sassoga, I got it. me timbo, Serve servir. is what brought me here today. Pelo que aconteceu aqui na. It's not the gift. Nota é dom, It's servanthood. significa é forma de servir. My people, Mi my gente, generation, mi geração, don't know about servanthood. não sabe nada de servir. Don't like it. E não custa essa aqui. They pick and choose what they want to serve Não in. escorre de Kiko e com não tá servir. The classy things. É custa muito great. Sometimes pastor's car doesn't, Wanneer It doesn't pastor go. seu auto não vai,
as a man pushes I push the car with Então, him. não vamos puxar auto. A mim como mulher estamos a puxar auto com I ele. clean the car. Me estamos a limpar auto. For me, there is no way, oh, this is man, this is women. Não tem diferença entre homem e mulher. It's one word, Tá servanthood. palavra, servir. It's one thing, Está servanthood. solamente coisa, servir. Ja, pero ook niet ben je billen kontjes lekker. Aham, agora que eu vou começar a dar balança para ver. Wat echt chupa, we hebben die I pastoor. see you. Ja, je bent echt een data. Wala, of de lollipop, die pastoor wat aan. Aha, je bent niet de lolly van de pastor. No sa comisa, die is een pasa We pareo. zijn 10 jaar terug gelijk begonnen. Una mitad, una Waar ben ik vandaag en waar ben jij? servanthood. De dienen. Servanthood. De dienen. People can tell you whatever they want. Mensen kunnen je vertellen wat ze ook maar willen. Nobody can tell you about Maar any niemand kan servanthood. jou vertellen over het dienen. I boost with that. Ik promote ermee. That's not the way to say it. Ik weet niet wat wat zeg je dan boost? Boost. Ja, boost. It's not Ik promote. schep op. Ja, ik schep daarmee op, ja. In Christus. In Christus, hè? Because it's needed. Want het is nodig. We all want a position. Wij willen nos quer position. From before the position, Pero prome que position. there is a position. Que position. Servanthood. Da significa servir na primeiro lugar. My pastor told me, why don't you want to go and preach? E minha pastora perguntou-me como não quer vai predicar. I said, I'm not ready yet. Pastor, mas me será a minuta claro para ser. Sometimes I was running. I I ora accept. também, me dava para correr, me dá se sei. But I don't Pero- neglect that I did wait. Me não que me estende. I don't neglect that I did wait. Me não vista, me não a negliger, pero me aguarda. Specific 10 years. Especificamente 10 anos. From 2011 De for de 2018 till 2021. to 2021. And I am far from knowing it all. E me leu for de certo coisa. I know small things. São coisas chiquitas, But even the small things, pero hasta coisas chiquitas aqui. God uses to change Deus lives, está usando para cambiar a vida. to transform Para lives. transformar a vida. Because some people are too religious now. Pessoa opina me diga tá religioso. I have to know it all Me se certo before I can go out. Prometo como passar de vai. The Bible says, I have E a anointed palavra you. avisa me ungido. Go out Vai e sair. and make disciples. E racinar discípula. But the thing is, we want a pulpit. Pero o ponto da nos que é púlpito. If we don't get the E pulpit, se nós não temos púlpito, we don't want to work for God. nós não que trabalhar para You're Deus. hypocrites. Bota hipocrita. Because if you want to work for Mas God, sobre assim, porque trabalha para Deus. you don't need the pulpit. Quando não tem esteja púlpito. First of all, start in your Na family, primeiro lugar, in your neighborhood. na tempo Use your oficina. social media. Começar como social media. Preach to your colleagues. Começar como colega, né? We have it all messed up. Nós tínhamos completamente bruado. I need a mic. Me mistério o microfone. Then I am the one. Até eu imite persona. Matter of fact, A outro caso, you will never be the one. nunca lo botar Jesus. There is already one. His name is Jesus. O nome é Jesus. It's all about him. E tá tudo o que tá It dizendo. will never be about us. Ele não vai nunca tocar It em will nós. always be about the Ele name vai of Jesus. sempre ouvir o nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. You guys still love me. Gostaste de ainda? Even if you don't love me, E hasta que o bono estima. let me tell you something about Dragani Nelly. contava algo de Nelly. I love myself. A me estima a mim mesmo. That even where I go E onde come vai, somewhere onde come vai, and I see their face looking at me só me somewhere, mire cara, não vai me nesura assim, né? I like it the most. Então me custa cara de Because I know the sword is hitting. O espada também está The tocando. word A palavra is hitting. também está I tocando. don't like when people jump A every menina time. agora ainda tá bula cada vez assim, né? A lot of emotions. Eu só tô roupa e emoção. Because when you get a cut, Mas sobre a hora que vai cortar, you don't jump. não vou pular assim, nem não. You're quiet, so I know the Sobre word is aquela quieto, reaching. você me sente a palavra tá tocando, tá chegando. Before I come, E promete com minha bini, the Holy Spirit is with me. o Espírito Santo tá comigo. And He tells me, Até também tá bisami. come on, my daughter. Bang me yung Say it. Bisele. Tell them the truth. Bisa na verdade. Help my people. Ajuda me ainda I na. don't need your amen. Me não deve ter gostado minha mãe. I don't depend on people's Mas amen. não depende de ainda não. So, amen. If Come on. you only knew Ai, mas se você simplesmente sa.
Can I start now? Mi po Yes, kumara yes, rin. yes. There is a release. Ting along ka waro di los. My topic for today was, Mi topiko di aweta. many look, O pita mira. but they don't see. Pero nano por mira. Come on. The enemy wants you to look, E enemigo que pa po mira. but God wants you to see. Pero Dios que pa po mira. People may see you. Gente porta mirabo. People may have looked at you, Gente porta mirabo. but they don't see you. Pero ainda não tá mirabo. I'm trying my best tonight. Mi tá probando e me acordando di mi. Bear with me. Você suportar mi. Come on. Goliath. Goliath. Ele awak David. Heeft David gezien. But ele não mira David. Maar hij heeft David niet gezien. Hey! Come on. Ongene kapte. Heeft iemand Goliath awak David. Goliath heeft David gezien. But ele não mira David. Maar hij heeft David niet gezien. David awak Goliath. David heeft Goliath Ja, gezien. meneer. Ai, 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 ai. Maar hij heeft je hebt wel gezien. Tem op je heen te depende. Tem op je heen te balotabo. Vele mensen die Onderschatten. onderschatten jou vaak. Sorry. Onderschatten ons. Because they look at you. Want ze kijken naar jou. But if they could see, Pero si dan por a mirar. they would never leave. Nunca na lagabo. They would have never rejected you. Nunca na la rechazado. The brothers of David, E rumanang di David. they could look. Nang They por did look. nang amira. But they couldn't see. Pero nano por a mira. Even though they were trained. Hasta que não dava de train. You can be trained Bo porta de train. and still be blind. Então ainda tá cego. You can open your eyes Bo por abre bo olho. that wide Assim na ancho. and still not see Ainda não mira. what you ought to see. Lo que como tico mira. But David, oh, Pero David tá aqui. a little nigger, Ei, ito também é preto assim, não? a way of saying. Na forma de vista. I like to joke when I Ei, preach. amigo, está assim, ué, agora me dá predicar. And people told him, E ainda na matter of visão. fact, his brothers, Surumana. what do you think you're about to Tudo do? que você quer botar bem assim. If they only knew Se não pode simplesmente that what he saw, por lo que ela mira. they should have seen. Por não também mas por a mira. That's why he said, Então pensei ela bisa. this Philistine, Eu filisteu aqui. this dumb giant, É um grande câncer aqui. you guys are afraid of him Bastante medo de dia. because people see him, Mas sobre a gente da mirare. but people see David, De gente da mira David. but David Pero David sees himself estava da mira de sumes. differently. Outra maneira. Maar people bisabu awe. Ik ben hier gekomen om tot jou te No spreken. permiti lo que gente wak Sta dibo. niet toe dat hoe mensen jou zien. Bira pomirada paku Jouw pomes. kijk wordt voor jezelf. Abotin di saking Jij moet abota. weten wie jij bent. Abotin ku wak Jij moet pomes. jezelf zien. Abotin di saking Jij wak den moet spiritu. zelf weten wie jij in geest bent. Tapi say kritika no tinku Daarom afektabu. mag het kritiek jou niet raken. Maso bo saking Want bota. je weet wie jij bent. Hene ku tarabi ku En kritika. mensen die boos worden wanneer ze kritiek Hene ontvangen. ku tatambal Dat ya. zijn mensen die aan het Wankelen zijn. wankelen zijn. De nang identidad. In hun identiteit. Sa hinang ku duda. Dat zijn mensen die twijfelen. Dios te Dat kapas. God bij machten is. Kung usa nang di Om verdad. hun werkelijk te gebruiken. Hallo. Hallo? That's why I said, En daarom heb ik gezegd. you can look, Je kan zien. but you ought to see. Maar je moet zien. Je moet kunnen kijken. Oh, hallelujah. Gloria a Dios. Is somebody understand what I'm trying to Is say? iemand aan het begrijpen wat ik aan het zeggen ben? Amen. Amen. Yes. The Bible says in John 3:3, De woord God zegt in Johannes 3:3. you can see Por mirar. when you come into the kingdom of God. Ora como pedi de reino de Deus. So when people who don't know about Dus God, ora o reino não sabe de don't know the Deus. spiritual Não things, sabe parte espiritual. mock you, Não tá reclamado. why do you care? De como te preocupar? They can't see. Não não mira. They don't see the spirit Não things. não mira parte espiritual. They don't understand. Não não compreender. So why do you Dus want to give partico up? algo que give up.
Because they don't understand. Passou na não compreendeu. Many people giving up. O gente tá entregar. Because people who don't see what you ought to Para see. motivo que gente não mira lo que o abo por mira. How can you let somebody that doesn't Com see gente que não mira, você tem que lhe cause you to stop seeing? Naquele stop de laga abo mira. God forbid. Ei, verdade. Amo Deus proibido. You have to be translated. Oh my God. God forbid. God forbid. Deus não repreende-nos. People who don't know their identity Gente não sabe a identidade. come to tell you E também diz abo. who they think that you are. Não tá querendo que o abo tá. And you are afraid to let them know Abo tem medo de lá lançar. who you are. Que abo tá. Come on. Listen, I was a fighter in the road then. Ei, a mim tava bringador. I'm actually lying. I fought 4 times. Me dê ganha da minha pessoa. Mas briga 4 viado. Vou brigar, não vou brigar. Ei. They came to fight me. Não a vim para brigar comigo. If you poke the bear, Se a bobini e briga que é bear, the bear is awoke. é bear tá com Kiko? Awoke. Aham. Lanta. Lanta. But I've never fought in my life. Pero não vou brigar na minha vida. I'm a joyful person. Me dá ente alegre. But let me tell you Pero something. daga me bisabo algo. 12 years ago, Os 2 anos a passar. you better dig your grave Eu vou começar a se vou gravar abrir ele. trying to come fight this Se one. vou que me brinca que saque. But now in the kingdom, Pero agora que tem o reino, ai santos. Come on. can you guys pray for Apostle? How can you never? I don't understand something. In the road, Me não compreende algo por many of us wearing chickens. Nós não estamos da maneira galinha. You enter the kingdom. Pero o abra dentro do reino, You change your ways. vou a cambia, vou caminhar, né? God is transforming you Deus está transformando, step by step. passo por passo. Listen, your faith Entende? Vou fé. is activated by hearing the Está word. ativado, escute a You're palavra. going to your church meetings, Quando right? vai indo para a igreja, então, vou servir, né? And you want to chicken out. Então, o ovo quer sair fora. Now you're afraid of a A demon. ovo de medo de demônio. You sit in your house. Você senta dentro da casa. The light does something. Eu luto de saciar You o hear a sound. Ou quando tem um sonido. God forbid. Ai, que Deus repreende-nos. How can a demon come in? Com demônio poderia entrar. You get afraid and you go out. O alvo de cansa e Does the demon pay your rent? Tá errado, tá pagando. Sei. Stand tall Ei, lá tá para. and let them know. E lá tá dançar. Not in this house. Não tem casa. Where there is light, Sobre a caminho de luz. there is, listen, where there is light, no darkness can Caminho enter. de luz e escuridão não poderia You entrar. enter the wrong A house. treta é casa equivocada. If you see how your family has suffered Mira como a família a sofrer. or is suffering, E está sofrendo. what does it do with you? O que está se cubo? What does it do with O que you? está se cubo? My mom died Minha mama morreu. when I was 9. Quando me estava de 9 anos. It was very painful. Estava tão doloroso. Sometimes it still E is. tem hora ainda me sentir. Because I see people who could be my mother So me também ainda não pode tratar minha mama. fighting me Tá brigando contra mim. for the way God is using Pai me. motivo de maneira que Deus está usando-me. It's painful. Então isso aqui está assim dolor. Just a youth Então me está simplesmente um homem. without a mother. Sem uma mama. Hey, they fight you. Então não está brigando. You get fought Me está guardando brincar. by mother figures. Dor de gente não comporta mama não. You can play a victim Por uma uega de vítima. or you can try to Ou understand por curva de compreender. and say, God, E that's diz, why Senhor, you built me like da this. per motivo que vou alantar-me de maneira aqui. That's why Da per motivo é, I have this character. me tem caráter aqui. That's why Da per sei, I have a thick skin. me tem cuero bique. That's why Da per sei, I don't beat about the bush. a mim não tá pira rondô de eboche não. Amém. That's why I'm Da strong. per sei, me tá forte. It's grace. Essa aqui tem graça. It's the word of God. Essa aqui tem palavra de Deus. It's not just reading. E não simplesmente lesa, It's practicing. é da praticar. It's also
also believing. E tá também querer. When you find yourself Ora bo hanga bo in a mes. situation, Situação. we're going to see Ku bodo vai mira. if you believe Ku di bela bodo what you querer. have been reading Ku your lo whole que bodo years. bodo lesa ture ayana. Kan je nog ademhalen, zus? Está agora você ainda. The word is hitting her very strong. Sobre a palavra de Deus está dando tocando o duro. People might look at you funny sometimes. Ele não pode falar contigo de maneira estranha. I'm speaking directly to you. People may look at you funny sometimes. Soms kijken de mensen vreemd naar jou. That's not the way that God looks at you. Maar dat is niet de manier hoe God naar u kijkt. Never let what people have said. Laat nooit dat wat de mensen zeggen. Never let the way people look at you En laat nooit de manier hoe mensen naar jou kijken. allow you to feel intimidated. Jou geïntimideerd laten voelen. Never settle Ga nooit nederzitten. because Omdat the way people look at hoe you mensen naar jou or kijken. what they have said. Of wat ze hebben gezegd. The way that God looks at you Hoe God naar jou kijkt. is very different. Is heel anders. The things that God wants to do in De your dingen life, dat de Heer met jou wil doen. people, Mensen. when they see you operating Wanneer it ze jou zien bewegen. and fulfill it, En het vervullen. they will never understand Ze zullen how, het nooit begrijpen hoe. but they forgot Maar ze zijn vergeten. that He is a Father Dat Hij een vader that is. is able. Dat bij machten is. It's the craziest things Het is de raarste He ding. likes to use. Dat Hij gebruikt. It's the violent ones. Het is degene die het gevecht aangaan. It's the violent ones. De mensen die de mensen die, Violente, toch? maar hoe zeg je Het dat is in dan Nederlands? violente. En de violent. De De gewelddadige mensen. Aha. They want them. God wants them. Die personen wil God. It's the one that looks a little bit different than Degene die een others. beetje anders uitzien dan anderen. Yeah. God wants you. Dat zijn die mensen die God wil. Matter of fact, God needs you. En op een ander woord, God heeft je nodig. And you know, En jij weet het, but you doubt a lot. maar jij twijfelt te veel. And you ask a lot. En je vraagt ook te veel. And you ask sometimes in wrong En places. soms vraag je ook bij de verkeerde plaatsen. And instead of helping you to En in come up, plaats om je te helpen om uit te you komen, allow those je words staat toe dat die woorden to push yourself down. jouzelf neder duwen. Am I lying or Ik ben een leeuw. am I lying or Ben ik aan het liegen, vrouw God? No, I know. Nee, ik weet het. I don't pretend to talk by guessing. Ik doe niet alsof ik praat vanuit het raden. I hear, and then I Ik speak. hoor en dan spreek ik. God needs you. En God heeft je nodig. Your hands Uw handen are very, very, very. zijn zeer gezalfd. He will use you with your Hij hands. zal je met je handen He gebruiken. will use you to pray like never Hij zal je before. gebruiken om te bidden als nooit The van way that tevoren. God is going to use you to pray. De Let manier it hoe out. God je gaat gebruiken. The om te way bidden. you will intercede De manier hoe jij gaat voorbidden. for the same kind of people Voor dezelfde type mensen. that rejected you. Dat jou hebben The afgewezen. way you will pray for De them. manier hoe jij voor hen zal bidden. God will listen to you God zal naar jou luisteren. and God will transform En them. God zal hen veranderen. Yet they rejected you. Dan hebben ze je afgewezen. Hey, come on. My God, I'm Oh sorry. mijn Hey, shakarabara. I'm Hallelujah. going to give you something to Ik do. ga jou iets geven om te doen. Tomorrow is your last day, right? Tomorrow is your Morgen is last je day. laatste dag. After you go home, or you're going today, it's easy. But je praat Nederlands, hè? Wanneer je vandaag naar huis gaat, Monday, you start a 3-day fast op water. I don't know if you use medication or whatsoever. Do you use medication? Gebruik je? Nee? Dat is goed. Maandag, je gaat vasten 3 dagen op water. Je breekt het niet na 6 uur. Het is echt 72 uur op water. En je gaat alleen maar bidden. Moet je werken, kom je terug, dan bid je weer. Ben je op kantoor, bid je in jezelf. Je stopt niet, je blijft bidden. After these 2 days, you come to this woman of God. And you're going to tell her what happened spiritually. There is an awakening coming. And it's going to manifest through your fasting and obedience. You listen, you feel like you want to pray. Je voelt dat je wil bidden. You feel like it's a calling, Je voelt dat het een roeping is. right?
Ja? Tingko ka na kubuarma. Je moet met je wapen wandelen. Pero Bible bisab. In Isaías 54, 17. Isaías 45. Que arma no forma. Dat het wapen Pero no lo prospera. maar het zal niet voorspoedig. Kumpi mo inimigo tarma. Hoe is het dan dat jouw vijand Ando abo timidi uso buarma Jij na. bent bang om jouw wapens te Aming timidi bisa yung ina ang Jij kita bent life. bang om iemand te zeggen wat Kita hij gedaan. geladen. Dat ik geladen ben. Pagkadong di mo alam itin diferentes Hey! homes. Hey! Basta, teebosa. Yes! Yes, come on. Mating isa kumusa nam. Je moet weten hoe ze te gebruiken. Aktivabo don di lenga. Activeer je tongentaal. Mating isa kumpa yusa Je bumito moet yun. weten hoe je jeugd te Bomba gebruiken. suga. Je bazooka. Hey! Hey! Baba Basi. Diferente rango de demonyo. Er zijn diverse Tapi di rangen van diferente demonen. dedication. En ze vragen verschillende. Diferente consecration. En ze eisen die verschillende opgaves. Diferente wapen. Verschillende wapens. Unta papio opi ku demonyo. We spreken niet te veel met de Kasi demonen. mabisabo bota wapen botin ku weta. Je ziet, maar je moet kijken. Ma weta kita En ik susudendo. heb gezien wat er aan de hand is, of wat er aan het gebeuren was. Misa kenta sintaki degando e palabra na toka na. Zit en er wordt hun raad. Misa kenta sintaki de. Weet je hier hoe Ando het talaga e zit? palabra by En perti. het woord zomaar voorbij laat gaan. Mabisa po sang e Je palabra hebt gezegd dat het woord bezig me. met haar bezig is. Como te quer misa? Hoe denken jullie dat ik dat weet? Weti hammer pa Dat ora. zij honger heeft tot het Ora gebed. boto mu weti Bidden. ora show. Wanneer jij een vrouw van gebed bent, hey, Kateraba, Bota reconocer. ken je Biruma. mijn zuster. Usam turta double mas be magrani kumi. Dubbel Ja. ouder dan mij. Oh, mi kita deo. No ta possible. Het is niet mogelijk Kubo sang ta ini edade. dat jullie in deze leeftijd zijn Anto permitivo sang you. en dat jullie toestaan dat jullie Nang kinderen yuna. en hun kinderen Nang you nang kuta en baby. hun kinderen die komen gaan, Talaga nang sufri. dat ze moeten lijden. Un palabra mapapya. Eén woord heb ik gesproken. Minta ni papiano mi topi por En ik spreek nog niet eens over de topic. Dios te bezig de hele gagi. De Heer is hier bezig. Un palabra mapapya. Eén woord heb ik gesproken. Di mama fallece. Toen mijn moeder is Wela overleden, fallece. mijn oom is overleden, O ai mi opa fallece. is mijn opa ook Deo overleden. mega na Cristo. Toen ik tot Christus kwam, E echo kuma para. het feit dat ik ben gaan staan, Yung enum pumuri. niemand kan doodgaan. Es dos años después. 12 jaar verder Yung morto kai. is er geen dood Anto yung gevallen morto no lokai. en geen dood zal Anto komen. sigur no promeco ng Teo. En ook niet voor hun tijd. Amen. Diyos me stay De Heer heeft maar één nodig. Puta para pia bon. Halleluja. Voet op grond staat. En die zegt, En dat pinsa ik heb genoeg. met die Het is genoeg geweest. dat is sufficiënt. Met het spelen in mijn familie. Momento de mi In familia. mijn huwelijk. De mi In mijn bedrijf. De mi In negocio. mijn bediening. De mi In ministerio. mijn hoofd. De mi cabeza. In mijn ziel. De mi In mijn eigen leven. Halleluja. It's enough. You don't need a pastor to tell you that. No tienes que ir un pastor para contarnos Hey, wanneer je honger bent Ora como ti hambre. voor de Heer. Pa con Dios. Dat zijn de dingen die hij gaat Sa que te costan spreken. que te va a papia. I was 19 years when I entered the kingdom of God. Yo estoy en Madrid en el reino de Dios. God gave me 3 words. Dios te dio a mí 3 palabras. Serve, sow, Servir. serve, Servir. sow, Sembrar. submission. Y someter. A pastor never told me that. Un pastor nunca contaba essa. I was hungry. Me estava de hambre. I wrote the 3 words. Me escrevi 3 I palavras. said, Pastor, this is what God is Eu showing disse, ele, me. pastor, sabe aquilo que Deus mostrou a mim? Assim não começa a servir. E sou bem cantina. Automatisch. Automatisch. When you're plugged in Ora que bota inchoflar. and you really have a heart for the kingdom of God and for His E word, para com sua palavra. you don't wait on a prophet. Quando tu guarda profeta. God sees your hunger. He comes to feed His Ele children. vem para tu nos He came to feed me. Ele vem para tu nome de Sitting on my table, Sentar na minha mesa. just studying. E simplesmente estudando. But I wanted to know more. Permite que era mais. You can never be hungry Eu não por ti nunca hambre and not be fed. e não guardo
lunar na boca. God is a faithful Father. Mas sobre Dios é Dios fiel. He said in His Word, E Ele diz em sua when palavra, you seek, you shall find. ora mo busca, lo vou encontrar. When you knock, the door will be Ora mo clave open. porta, porta lo guardo He abrir. always did it in my life. Esse era assim sempre na minha subida. And He can do it in your life. E é por assim ele a botar minha subida. But how bad do you want Pero it? quanto gana botin de receber? Are you able to sacrifice Bota disposto para sacrificar. the things this time Usa o tempo aqui to build on God? para nós crescer em Deus. I see many women, including my own Então mira, age, vou pedir mo hasta sangue minha idade. committing suicide, Nanta mata ng kurpa. being depressed Nanta depressão. because they want to build wit. Pa motivo ko nang lanta ko uno. Nang kitraha ko Nang uno, kitra ko uno. instead of building on. Na lugar di lang See, trahariba na mes. trahariba Dios. Trahariba Dios. Bumesita individualmente fuerte. We moeten individueel krachtig Bo zijn. fundation está Onze fuerte. fundering moet krachtig zijn. Individualmente. Individueel. Pero no, no está dependendo ahora nos casa, na yun maar we nos zijn pupukos. afhankelijk dat wanneer we trouwen Balu zijn bida we ko samen tabo met to alles. yudan sa oras Maar bukasa. zijn wij vergeten dat wij de hulpers zijn wanneer we trouwen? So, Ja. preparamos o mês. Dus bereid jullie voort. Tour é tempo como de single aqui. Al deze tijd dat ik I'm about my vrijgezel father's ben, business. ben ik me aan het bemoeien I met mean, mijn use the vaders time that I am zaken. single. Kijk wat dat is? I'm using the time that I'm single Mito usando o tempo com mita liber to learn about para me marriage, ensinar over die matrimônio. pray for Para married me couples, orar para ele não casar. to serve married Para me couples, possível não casar. to sit with them, Para me possível tá to com learn from them, para me ensinar foi não. learn from their mistakes, Ensinar foi na falta. study the word. Estudia a palavra. Everybody talks about a Proverbs 31 Tu lembra do woman. papel de mulher de provérbio na She was a hustler, Estava trador. Estava um trador. She wasn't a woman Ele não estava that mulher. is waiting on a man to give her Estava money. sentada para um homem para tu ele She ser. duplicates. Estava duplicador. Matter of fact, she has her own things. Estava aqui em sua She's a mesma. go-getter. Estava que tá pai para lograr subir. Nowadays, É tempo da gente we have agora. people Nós tínhamos né? wanting to enter marriage Coisa primeiro da matrimônio. just because financially Diz para sobre financeiramente. they can help themselves. Não ajuda na mês. It's a shame. Eu gosto de vergonha. That is not the reason for you to Esse não enter é marriage. o motivo para poder entrar matrimônio. Are you busy doing the work of God Você bem está fazendo o trabalho de Deus. that you need help with? Você de ajudança com ele. Bosa, elo qual que bota tenda, lo qual que bota wak. Weet je, dat wat je hoort is wat je ziet. Te moest estranho, no? Het lijkt raar, hè? Nanto di sabu, Ze zeggen jou, o Mr. Papi que mucho moe. je moet niet met die dame spreken. Bota wak que mucho moe, Zie je die dame? anto bonopo wak e kos pomas. Maar je kan die goede in haar niet meer zien. Bota wak lo que batende. Je kijkt naar wat je hebt Mas gehoord. é peligroso. Hey, het is heel gevaarlijk. You see what people tell Je you. wil zien wat de mensen ons You vertellen. gotta be careful who you let in your ear. Voorzichtig zijn met heel wat toestaan die tot ons It spreken. ain't a trash can. Want hier is geen prullenbak. Come on now. You think your friends love you. Você pensa que o amigo não estimado. Some of them, they limit you Pero hindi nang limitado. by the words. Door die They palavra. tell you. You Kung got nata boyfriend. papya. I tell you. They see potential Nang mira potência. in the person De persona. coming close to you. Você chegando cerca de So they tell you, então ele precisa de bisabo. be careful with her. Guapo caia que persona. Ay, ay, ay. And now, E agora, you're afraid bote medo. to even talk to the Mas person. essa papel que persona. And it's your destiny helper. Camina taba dabo. Come Camina on. destino. And it's a helping hand Camina tatong man pa ayudar. that God is sending your way. Dios amanda demo direção. But right now, your vision is Pero blurry. el momento que Mister. o visão está completamente Mistige vochtig, a tu yendi a forte. filled with doubts. E na o dúvida. That you cannot even think for yourself. Hasta você não pode pensar para você. Because you deal De como você bota deal
with a lot of things already. O hópicos Insecurities. insegura. Now they tell you the same thing. E agora que tanto contando o mesmo It coisa. touches your Então, insecurity. ele toca com boa inseguridade. No. I don't need new people. Não, me misteria de novo. Yet you've been praying to meet new people. Então, caminha botar ora para botar para ele de novo. But now they placed a Pero limitation. agora não põe limitação. Ai. Not by what they Não told you tem to see, logo que não avisava para mira. by what they told you. Pero não logo que não avisava. How many of you lost your destiny helpers? Quando de você a perde você ajudador na And it took you destino. years E ela durava anos to meet para você the tocar hand of God com a mão de Deus towards somebody's hand. para com outro gente sua mão. Ministry-wise. E parte saber de ministério. No, ministry-wise, I mean in ministry, A de ministério, in friendships, de amistade, afraid. de medo. No, because they told me. Você para não avisar-me. So now you don't even see God. Pero agora que você não mira Deus You don't mais. even ask what is God E saying. você não tem ponto aqui que Deus está avisando. You ask as if God was speaking. Você encontrando se Deus está papia. It's not okay, people. E não está ok, minha irmã. We can't be losing time like this. Não estou por estar perdendo tempo assim aqui. And you know, you cannot be mad at those kind of people. E você não pode rabiar com esse tipo de Because gente. if you are plugged in the Mas source, se você conectar de esse donador, when you hear their voice, logo escuta a voz, your spiritual ear o ouvido espiritual, senses lo sente a different voice. step Hears a diferente. different E voice. logo saco de step diferente. When you got discernment, E agora como tem you discernimento, also know the intentions. também você a intenção. Why they tell you that? Que como dá para pensar mensagem? Why now? De como agora aqui? Why now that I just finished Como praying agora que como acaba de orar? for destiny É helpers? destino. Why are you telling me it now? Agora que você me You knew this person. Why didn't you tell me before? Como não avisar me primeiro? Why now? Ficou agora. Come on. I am just Rema. Everything I hear, I speak now. Tudo que me está escutando, me está papiando com você. It's not okay. E não está ok. Don't look at your age. Não há boa idade. The thing, É coisa. when you look at your ages, Agora boa na boa idade não. oh, I'm getting old. Me está virando viejo. I have this amount of time Me tem tempo aqui to ainda live. de viva. Why do you say that? De como tu pensa ser? I'm 40. Me está 40. You know, in 20 years, I'm 60. De 20 anos, me I está won't be 60. able to walk and run. Não pode correr nem cada bom mais. Who told you? Quem sabe ser? It's your mind. Essa aqui dá uma You mente. know what is also a sin? Você sabe que Deus dá medo de pecar? Speaking something over your life Papia algo de boa vida. that God is not O saying. Deus não está I'm pensando. sorry to tell you Só that que eu digo que sabe essa It's que noite. Esse é um pecado. believing something from you Querendo de algo tipo a cubo mês. that God has never O said Deus about you. nunca avisa de Hey, abo. come on now. Ei, alô. There's a sound. Oh, this situation, I don't have money. Tem uma situação que me não tem céu. No, this situation, oh, I don't have money. Me não tem céu. That's what you see. Esse é o que você mirar. What do you ought to be seeing? Pero o que você está suposto de mirar? You don't speak what you see. Quando tá pisa, quando You tá speak what you know. pero quando tá papiando lo que você sabe. My Lord will supply all my Pero mi needs. Deus o suple de tua necessidade. I am rich. A mim tá rico. Let me tell you something Mas about me me. contar algo de mim. I walk as if I'm a millionaire already. A mim tá caminhando de maneira me tá milionário. That's where I'm going. E caminho como tá So vai. I walk towards my Me destiny. tá cana conforme me I don't destinação. walk by what I think Me now. não tá cana conforme o que me tá pensa. I dress up. Me tá veste me I look good. Me tá guarda, me tá I sinta carry cuidar. myself well Me tá trata me mesmo. because I know where I'm heading E quando after. passo missa, uno me também chega depois. Prepare yourself for where you're going. Preparava o mês, né? E caminha como tá vai. Don't prepare yourself when you're there. Não preparava o mês para ora poder ir na. You're too late. Você ia botar lá. How can you prepare Como por preparar yourself to fight o mês para brincar? in the midst of war? Hey, Nem come on de now. guerra. They will slay you. Não é batido. They will knock you out. Não ponemos plat. You gotta be O mês de tá. in preparation Em preparação. every day. Todo dia.
Because there is a time that is coming Sobrang yung tempo na may pingi. that the Lord says, Kung Diyos na bisa, I need you to go there. mi mister pa po ba ay? Oh Lord, I'm afraid. Pero Senhor, me di medo. You know why you're afraid? Sabe como di medo? Because you don't know who you are. Sobrang mo sakyan mo ta. When I enter a place, Agora mi direto lugar. it's not me entering. No ta ami ta drenta. I know who is backing me So up. mi sakyan ta respaldando. I know who walks with me. Mi sakyan ta ka na It's kumi. God entering with Ta me, Diyos na tratando kumi. through me. Dor di mi. I can never be intimidated. Never in your life. Nunca di mo You vida. gotta know who your God is, Como este sakyan mo Diyos so you can know who you are in Him. Pres pa mo po sakyan mo ta legit. When I got the whole program, Ora mi ahay ang programa kompleto. everybody was an apostle. E turenda di ba ko stava um apóstolo. Everybody was a pastor and a prophet. Turenda do pastor ou profeta. Should I chicken out? Mi mister espanta. Should I say, oh, I'm not gonna come? You know, I feel Mi intimidated. não bem animado, so mi senti mi intimidar. Those are times I will show Kasi up. tava de tempo nang kujais mi tapini. You know why? Você sabe ko? Because I'm in the midst of men and women of God. I can Kasi learn. mi também meio que homem moeda de Deus e mi posia. I'm also exercising. E também mi também está trein. But why should you be afraid? Di ko mi tenho de medo. This is not about title. Sa que não tô tocando de ti. This is not about mantle. Eu não tô tocando de It's your massa. heart posture. Eu tô tocando de coração. You can be a general all you want Boboto general, quando ko and porque? still not have the love for Ainda people. não tinha amor para rende. Still not care about saving Ainda mo souls, não tô worried para alma não moro sa building souls, Para botar recargando. mentoring alma souls, Botar bem está mentor e alma investing in souls. Botar bem está investir para cuidar alma não. It's just I'm an apostle now. Na diz me um apóstolo agora I have aqui. my church. Me di minha igreja. Everybody serve me. Turene da servir-me. Do what I ask. Nada hasilo que com a mita puntra. Do what I want. Nada hasilo que com quer. That's not what we are called for. Não tá sem nos tem amape. Jesus was busy with souls. Jesus estava também isso com alma não. He was known for casting out Ele estava a demons, conhecer para correr com o demônio, para sacar teaching demônio, and healing. para ciência e sanação. Now De costa, that He's telling you to do com a missão para borrar-se, with robbing and thieving and com smoking, comportamento, com rumamento, addiction, com adicção não. you can't help them. Mas não ajuda não. No power. Você não tem poder. Uau, uau, uau. It's hard to say this, Tá duro para pensar but it aqui. happens. Pero sa kita so der. Many just stand there and that's it. Obi ta dispari na não, eu sei não tá. Where is the demonstration after you preach? Na demonstração tá espero uma predicar. We need evidence. Nós precisamos de evidência. If God sends you out somewhere and you see Deus somebody who vai is dar caminho possessed, e botar miruene com a coisa aí. do you allow that person just to go home? Botar lá que a pessoa vai casa. You don't know what that demon is about to do with a Não sabe que person. demônio vai raça que a pessoa aqui. We are too focused on, oh, you Nós shouldn't talk in focus tongues. como não me senta papo de língua. You shouldn't do this. Quando me senta sendo aqui. As a preacher, you can't wear Como sneakers. predicador, quando for. We are worried with nonsense. Nós tá sendo llenado com Let's worry about the things that God wants us to worry about. Save Save the souls. Care about the souls. Deliver them. Libertar, Heal them. sanar, Bless them. bendicionar, Mentor them. mentorar, Train them. treinar, Equip them. preparar. Busy with the wrong things. Pero não sabe cultura. I don't like you wear wigs. Ainda gusto ko ba na bisti peluca? I don't like your wimpers. Ainda gusto ba wemper nang? You put too much makeup. Je zet te veel make-up. Wearing the wrong things. En je maakt je druk voor de verkeerde dingen. Wearing the wrong things. Je maakt je druk over de verkeerde dingen. Solomon, Salomon awak sukasa. keek naar zijn vrouw. Pero no wait sukasa. Maar hij heeft zijn vrouw niet gezien. So si lo wait de manera Dios te quiere Als wa. hij haar had gezien zoals God Matter of had fact, Dios gewild. dice para no casa con él. En eigenlijk had God zelfs gezegd tot hem om niet met haar te No trouwen. relación. En toch heeft hij dat gedaan. Mueta poderoso. Vrouwen zijn krachtig. Say it in man of man de Dios. Als die in de hand van God is of de vijand. Of van de vijand. Wat imagina Dios aduna Kan je je Solomon. voorstellen dat de Heer Salomo Sabedoria que tiene de do mundo wijsheid heeft mas. gegeven dat hij niemand anders zou geven. Na elimite. Op die limiet. Então umue En een vrouw desviado. kan je doen afleiden. O acum poderoso umue. Kan je zien hoe krachtig een vrouw is. Hallo. Hallo? Samson.
Samson. He looked at Delilah, Hij keek naar Delilah, but he didn't see maar Delilah. hij zag Delilah niet. Because if he saw, Want als hij dat zag, he would know the dan intention. had hij de intenties geweten. The man, hey, mighty man, Een krachtige man. scare leon, Hij kon leeuwen scheuren. bulaba den troepen arma, Hij kon in de troepen bewapend inspringen. mue, Eén vrouw abu perde, heeft hem doen verliezen. destino. Zijn toekomst. Dat per se, hoe ze bewogen, no pa wak, pero pa Gebruik weta. je ogen niet om te kijken, maar om te zien. Pidi Dios discernimento. Vraag de Heer voor onderscheiding. No sta bom den wak bidi We ende. zijn goed om in andersmans leven te kijken. Wak de mooi nan kuke atakabu. De demonen die je moeten willen aanvallen, Wak die go moet je enemigo dan zien. den bachi Kijk amiga. naar je vijanden in de Komisa vriendschapskleding. hasta sami na família go. Begin zelfs ook je familie te onderzoeken. Pero Jozef. Maar Jozef Jozef wak. heeft gezien. Ela wak Potifar sukasa. Hij heeft Potifar zijn vrouw gezien. Onke la wak. Ondanks dat hij gezien heeft, Ela weta su destino. heeft hij zijn toekomst gezien. Ela corre. Hij is gerend. The fear of the Lord. Want de vrees des Heeren. Kiko bota wak matters. Wat jij kijkt is van belangen. Kom bota wak matters. Hoe jij kijkt is van belangen. Exactly. Repeat kumi. Herhaal met Repeat mij. me. Herhaal met mij. Herhaal met mij. Senhor Jesus. Heere Jezus, De momento na ngaki. op dit moment Pidi pidi. vraag ik u Perdonar. om mij te vergeven. De maneira. Op de manier Kumi ta wak. hoe ik kijk. Era me te pedi bo awe. En ik vraag u vandaag In nome de Cristo in de naam van Jesus. Jezus Christus De Nazareth. van Nazareth Abo habre mi wowo om mijn spiritual. geestelijke ogen te openen. De ora bo habre mi wowo En spiritual. wanneer u mijn geestelijke ogen opent, Ba eno kwanan kumi sawa. voor dat wat ik ga zien, Mino spanta. ik zal niet schrikken, Pero pa misa. maar dat ik zal De weten tempo pa ora. dat het tijd is om te Tempo pa bidden. interceder. Tijd om voorbidden Pa te mi doen. obedecer ora bo Om te mostrami. gehoorzamen wanneer u mij wijst. E que pedi o subisabo. E Vaak caminho zegt no. de Heer, die weg niet. E trabalho no. Die werkt E niet. barrio no. Die stap E invitação no. die uitnodiging niet. Pero ba wak pero bom Maar je hebt gekeken, maar je hebt niet gezien. It's vital for you to see. Het is vitaal voor jou om te zien. To see. Te zien. To be able to see. Dat je mogelijk het kan zien. How can you call yourself a prophet and you Como can't mo see? yaman beso profeta kami na mo na pumira. How can you be a worship leader and you Como can't see? porta um adorador e bono pumira. Say, God help us. Isso, Senhor, ajuda-nos. God help us. Senhor, ajuda-nos. 2 Corinthians 2 Coríntios 3:16 3:16. says, Também está. the veil, É velo. papiamento is not my thing. The veil, Sim, é velo. the veil Ah, falls acai. by returning Dori by back. back to Christ Jesus. Na Cristo Jesus. It doesn't fall when you do your own E thing. não tá cai, ora como tá racibo The mescosa. Bible states it's fall when you return A back. palavra da pisa nós, quando cai, ora que nós vai back. If you know that you have to return, Dus se você sabe que você vai back, there's going to be an altar call after I'm done. ora como ficava no minha chamada de I want you to altar. be honest. E me quer para botar sincero. You might be apostle, Vou portar prophet, aposta profeta, dancer, vou botar bailador. whatever you O are. que eu vou portar? Repentance is for everybody. Arrepentir da It's fatura. needed. E é necessário, né? Let us never think that we achieve Nós already. nunca pensa que nós logra That we acaba. think altar call can be E for que nós you. pensa que a chamada alta dota para mim. Amen. Amém? I want somebody to take 2 Kings. Me quer para rende com a palavra de dos reinas. 2 Kings. 2 Kings 7. Dos reinas Shirley. If you have an English Bible, it will be better for me, E se please. você tem Bíblia em inglês, toda mais que eu para mim, por 2 favor. Kings 6, Dos reinas 6, verse 17
versículo 17 till 20. till 20. So much things I received, but I'm going to give you the last piece. Mi ha ricevuto, però mi donato solamente il lasto pedazo. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee open his eyes that he may see. Stop there. Once again. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee open his eyes that he may see. Stop there. Hold it there for me, please. Ora bota tem problema. Wanneer je in een probleem bent Anto bota wak. en je ziet, Pero bonta weta. maar je kijkt niet, Tatambalya. dan ga je schudden Medo. van angst, Duda. twijfels. Opi koste kum sa sakudi. Veel dingen gaan schudden. Right? Ja, Pero mi kepa bo comprende. maar ik wil dat je begrijpt Ora bo wota bri. dat wanneer je ogen geopend zijn, Bonta worry. dan maakt het jou niet druk. Het Bota maakt niet makina bo uit. trumi dem bota ko Jesus. Kan je je voorstellen dat je in het schip ligt met Get to Jezus Bible to spanta. en dat je nog steeds angstig Su bent discípulo na. als zijn discipel? Jesus bonta muri bo kenos muri. Jezus, wat wil je dat we doodgaan? Nanta kana ku candela. Ze wandelen met vuur, Anto nang no abira candela. maar ze zijn nog steeds niet het vuur Kuko geworden. kana kung hindi ko na Je candela. kan met iemand wandelen die in Kung het dan vuur hindi ka is, mo bira na maar candela. dat betekent niet dat jij ook in vuur Bota gaat. metin ko sacrifica. Jij moet ook offeren. Bota metin ko pague Jij precio. moet ook het prijs betalen. Nanta bota wak Jesus ta saca demonyo Ze di zagen dia hoe noche. Jezus de demonen eruit haalde van s'nachts tot. Ora un hindi a acerca e discípulo En na. dat toen zij de discipelen toereikten Panan saca demonyo veje om yo. de demonen uit het kind te halen. E tata di En de vader e zei, discípulo na kino por. die discipelen kunnen niet. Ture te bota kana di sum bota En saca demonyo. altijd loop je met degene die de demonen A uitdrijft. master in casting out demons. Mijn meester die kan de demonen En uitdrijven. als discipel En als discipel kan je het nog steeds kan niet. jij het nog steeds niet. Jesus rebuked them. En Jezus die had hun In de aangesproken. poki fe. Hij zei tegen hun mensen van weinig geloof. Bota kana ki rei. Je loopt met een koning Kuta konusi. dat bekend is. Un rei ko 18 su chariots nang. De koning dat zijn, Horses with fire, on fire. ja, die aan vuur is. Nang tabing atacabos nang. Ze komen jullie aanvallen. Bota spanta lanta Je rei. schrikt en dan ga je de koning wakker maken. Lante profeta. Je gaat de profeet Het wakker is zo maken sega. die aan het uitrusten Bota is. lante door die Je plise. maakt hem wakker door hem te zeggen. Elisha, Elisha. Elisha. There are many people Er outside zijn veel mensen daar buiten. trying to fight En us. ze proberen ons te vechten. Repeat the verse for me, woman of God. Doe die vers herhalen voor mij, vrouw Gods. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. So etapa tawak lo kala custom radio wak. Ja, want hij was gewend te kijken, dat wat hij gewend was te Een zien. kleine normale leger. Kleine normale legers. But you see, when you are a man or a woman of Maar wanneer God, je man of vrouw Gods when bent, you are a minister of wanneer je God, een dienaar Gods bent, listen, there are luister, er angels zijn engelen surrounding you. die ons aan het omhelzen zijn, omringen zijn. You know why you don't know? Weten jullie waarom jullie niet weten? Because you don't talk to Want jullie them. spreken niet tot hen. And you don't see En them. je ziet ze ook niet. You only see Je demons. ziet alleen maar demonen. The problem with prophetic people is, Weet je, de probleem van de we profetische just see mensen is, bad we stuff. zien alleen slechte dingen. When do you see angels? Wanneer zie je dan de engelen? When do you see cherubims? Wanneer zie je de... Cherubims. Yes. You see, we give too much credit to the devil. To the devil. Ja. We exalt the devil too much. Come on now. Verheffen de He has demon no te veel. power. Hij heeft geen He kracht. needs your legal Hij heeft access jouw in autoriteit. order to operate. Opdat hij kan gaan bewegen. Hallo? Hallo. But Elisha said, Maar Elisha zei, Lord, open up his Heer, eyes open hun ogen. so they could see Zodat ze kunnen zien how we are surrounded, hoe wij omringd how we zijn. are protected, Hoe we beschermd zijn. who is with En us. wie met ons is. Continue reading for me, woman of God. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of Hey! fire round about Elisha. Stop And when there. Stop there. Rondona.
omringt. Bible te bisa. Het woord God zegt Joost de dembo. dat de Heer in Dembo jou banda. is, naast jou. Tena finkubo. Tot het einde is Rondo hij met di jou. bo. Hij is om je Kombo heen. te tembla. Waarom tril jij? Poco fe. Weinig geloof. Die kombo te tembla. Waarom ben je aan het Die trillen? kombo te medo. Waarom ben je Die angstig? kombo te duda. Waarom twijfel je? Tanto barbo sa opi palabra. Het maakt niet zoveel uit als je zoveel woorden hebt. Mi te topo opi en kusai palabra Ik di ken ante veel Z. mensen die de woorden kennen van A tot Z. Pero ora nan pasa den tribulation. Maar wanneer ze door een beetje struggles gaan, Na te bingo bow. dan komen ze naar beneden. Hasta fundeste kumisa En kra. zelfs de fundering begint te It's kraken. not about how much word you know. Het is niet van hoeveel woorden je Because kent. the much you know, Want hoe meer je the much you weet, ought to obey. hoe meer je moet gehoorzamen. If you just obey what you know, Als je alleen gehoorzaamt wat je weet, and you're still training to know more, en je moet getraind worden And om to meer te study weten more. en meer te studeren, komt het goed. dan komt het goed. You rush too much to know everything. Je maakt je te druk om alles te And the weten. thing that we know, we don't even En obey. de dingen die wij weten, weten we niet eens And goed. when we need to do whatever En we wanneer know we that the moeten word says, doen wat het woord zegt, we don't even do it. dan Why? doen we dat ook niet. Waarom? Because we don't even believe what we read. Omdat we ook niet geloven dat wat we lezen. Why are you in competition with other people? Waarom ben je in wedstrijd met andere mensen? Nobody can be better than you. Niemand kan beter zijn dan You know jou. why? Weet je waarom? You have to fulfill your own race. Want jij moet je eigen wedstrijd, You of need je to fulfill eigen, your own mission. je eigen missie That moet God je has vervullen. given you. Dat God je heeft That's gegeven. why you shouldn't be jealous about En daarom moet je nobody. niet jaloers zijn over niemand. People who are jealous Mensen zijn jaloers is because their eyes are closed. omdat hun ogen gesloten zijn. People who hate other people Mensen die andere mensen is because haten, their eyes are is omdat closed. hun ogen gesloten People who zijn. fight for men, Mensen die voor een man it's vechten, because their eyes are is omdat closed. hun ogen gesloten is. You gonna fight for a man Je gaat toch niet vechten voor een to see man? your word. Hè? You gonna fight for a man Je gaat toch niet to vechten see voor een your man word, om wat te zien? your word. Om je waardigheid te zien. He doesn't even know his own word. Hij weet niet eens wat hij zelf waardig is. Matter of fact, his eyes are closed. En om eerlijk te zijn, zijn ogen How zijn do you expect gesloten. him to know your word? Hoe verwacht je dan dat hij jullie waardigheid zal My kennen? generation be fighting for their man. Mijn generatie die vechten voor een man. If you really had a man of God, Als je werkelijk een man Gods hebt, you would never je zou nooit fight vechten because another chick wants voor it. omdat een andere vrouw hem wil. Because that man should have integrity enough Want die man zou genoeg integriteit to hebben pull every Delilah away, elke Delilah weg te every houden. distraction away, Elke arm, every trap of the enemy away. elke val van de vijand zou It shouldn't be wegduwen. your task as a woman. Dus dat zou niet jouw taak als vrouw moeten zijn. It pains me Het doet mij pijn. when I see my generation Wanneer ik mijn generatie zie fighting on the op streets straat aan het vechten. because he is my boyfriend. Want hij is mijn vriend. It's a shame. Het is een schaamte. No integrity. No tem integridade. Don't know your word. Bo não sabe o valor. No identity. Não tem identidade. No purpose in life. Não tem meta de vida. Distracted. Você distrair. Your vision is blurry. Bo visão tá turbada. To focus on what you want to keep. Você pode blow focus com aquilo que tem. Whatever is yours, E tudo o que eu digo, you don't find carnal bo não tá brinque ele de carne to keep it. para bo ter That's nele. the first way to lose it. Esse é o primeira maneira para bo perder. That man will laugh at you. Você é homem, lo haria. He will say, Lo visa. I have her on my finger. Me tinha rondado de me dele. Look how she behaved to keep me. O acon é trata assumir esse petenê. That's why they know your weakness. Sabe se essa debilidade? That's why they know how to abuse and Sabe se misabuse. essa coisa tem que abusar? It's not the man's fault. Não tem uma pessoa. You open up a door. Abre a porta. When you open the door, a dog is coming in. When the door of your garden is Quando open, a porta de procurata abrir, a dog is coming in. cachorro poderia entrar para dentro. I'm not calling man E dogs. não estou chamando ele não é cachorro. If you know me, E se você conhecer, people don't like me. ele não conhece. Sometimes for the fact Para motivo que tem that hora, it looks like tem que passe. I defend men all the time. A defender não ama não turora. No, when you get revelation, Agora que você tem revelação,
when you become mature in the spirit, Ora kubo vira ending spiritu. that victim game, E wera di vítima. that blame game, Kubo tatu na outra it's falta. over. A passa voorbij. Your ex did not hurt you. O ex não recibo dolor. You allowed him Abo a permitir to come in para dentro para dentro. and destroy E everything. aqui para tu coisa. It's not him. Não tá é. Who opened the door? Quem abre a porta bem. But Nelly, you need to understand. Pero nela pode compreender. I did everything for him. Minha raça tudo cospe. Did God tell you? Pero Deus avisava. God is asking you to do things for him. You don't do it. Deus está avisando para fazer algo para ele e você não está assinando. But you do it for somebody. Pero você assina para outro He ser. doesn't even do it for himself. E tampouco você não nem assina para seu mês. It pains me. Essa aqui está assim, ah, me dolor. Jesus did not die on the cross. Jesus não amor na cruz. Resurrect Ele ressuscitar. for you to become a Para slave. você vira uma escrava. There's a difference Diferença between entre a slave and a servant. Cativo. You don't get with a man because you feel like it. Você não vai estar com o homem para só para sentir para ele. Where are you going in life? Porque vai ter vida. You don't choose because he has six Quando packs. escorre para só ele, sua culpa tá bom de Sometimes people present me people, Nelly, you're single too much. Don't you like this guy? Tiene de representar-me certo e também bota muito single. Confused man. Não, homem confuso. No purpose. Não tem propósito. If you don't have no vision, Se você não tem visão, why should I be there to help? I'm a helper. você está indo para ajudador. You're finding your way in life. Você está indo para vida, o caminho de vida. Find it first. Aí você mesmo caminha Then come find me. E Deus mesmo raia ele. Because we ain't building man, Sobre nós não está preparando. we're building ourselves first. Amen. Promete. People trying to build man over here. Nós está bloco curva de lanta, gente não, homem não, para anos. Because I want him to be strong. Você me quer estar forte. You see how you allow people to use you? Você não mira quando você larga gente usa nós? No, but I have faith God can change him. Para mim tem fé, Deus pode cambiar. If God can change me, He can change everybody. E se Deus pode cambiar, me pode cambiar tudo. Am I throwing my years away Pero me está pensando just to wait until God changes him? Or until He allows God to enter his life? De hora que larga Deus. You think Jesus died for you to slumber in life? Deus suiu a morrer para botar quase isso aqui como vida. Wake up. Lembra, fez sonho. Mama, né? Because all of y'all can be a mother to me. Pessoa que está cada um corta mama para mim. Wake up. Você não sonho. Many people sitting here have lost a lot of years. Vou pedir você aqui na peropi. Yes, I know. Come on. A lot. Opi, aya. And sometimes you're still bitter somewhere Ando tinha hora para asto tem que amargar. because you haven't dealt with it yet. Paso ainda não atil que coisa aqui. No, because God, I was good, right? Paso senhor me tava bom, tá? You can be good for the wrong one, Vou cortar bom é subrobes. the wrong timing. É tempo robes. Hello? Hey, hello. Yeah, but God, you gotta know you know my Pero age. Deus, vou ter que compreender minha idade. Stop binding things on age. Stop de mara costa na vossa idade. Fulfill your destiny. Começar logra chega o destino. Obey the Lord. Obedecer, Senhor. First things first. Promepos para promer. Many of y'all struggle in certain Porque areas você está struggle em certo área, né? because the first thing, the priority, Mas sobre a prioridade, né? you don't even do it. Você não está nem haciendo, né? Everybody wants to be on a flyer now. Turende que tariva flyer vendia. Everybody wants to be on a pulpit and holding a mic. Turende que tariva púlpito teniendo micrófono. You should have that same desire Vamos ter mesmo desejo also to be on your knees. para portar para rodinha, né? Amen. That's how I grow. Assim a cresce. That's how my prophetic gift unlocks. Assim a mi dom profético agora desata. All mercy and grace. Cada barmata graça. All mercy and grace. But a lot of intercession Pero hope intercede from the heart.
Por di corazón. Not because I want to know people's No business. para solamente querer saber de su vida. Sometimes you're not even dealing with people. Tem hora quando eu deal com ele. And God shows you a vision of E people. Deus está mostrando uma visão de There's a ele. difference when you trust Tem God diferença agora, bota confia and em there is a Deus. dimension E tem uma dimensão. when God can trust you. Agora Deus pode confiar a But when vós. God trusts us with certain things of Pero agora people, Deus está confiando com What do we do? Aqui que nós está we go and talk nós está vai papiar. because you're insecure. Mas sobre a bota You want to let people know that you're also saco receiving. botar meta receber. You ain't mature enough for God to Quando trust está you. madurar suficiente para Deus para confiar. You ain't mature enough. Quando está madurar suficiente. God trusted me with things of mentors. Deus está confiando em costas de Things and men and women of God. Costas de homem e mulher de Not Deus. for you to brag. Não para botar Intercede. pero para interceder. They need it. We've We've been beating men and women of God. We need to beat the enemy. Nós temos que brigar com o inimigo. Stop fighting towards each other. Só de brigar contra o outro. How is it possible Como é possível? that people in the world Correndo no mundo can work in unity? não Hey, encontrar de unidade. Matter of fact, even In the demons, Hasta demônio They are demons loyal. get never envious. não nunca da envidiar. They never get Não jealous. não vira jaloux. They never say, Não não pensa nunca. I'm not going to do Ah, this não vai acessar aqui. because I want to do this. Só a que acessar. Whatever the master said, Lo que o maestro disse. they grabbed the assignment Não tá tu mele como to destroy generation to generation. Geração para geração. They take it serious. E nada tu mele é sério. I can get very vexed in the spirit. Ei, me for vira hopi fuerte de espírito. Rabia. Rabiar. Hopi rabiar. Wat ook niet. É verdade, grappig, weet je. We are playing. We spelen. Playing church. We spelen kerk. We beat the one correcting us. We slaan degene die ons corrigeren. And we kiss the enemy. En we kussen de vijand. We gossip about the one poking your wound. We raden tegen degene die juist in je wond prikken. For you to deal with the wound. Omdat je met die wond kan Come dealen. on. No, it hurts. I don't like Het doet her. pijn, ik mag haar niet. I've been through a lot of churches. Ik ben door veel gemeentes gegaan. I can say, En ik kan zeggen, no church is bad. geen kerk is beter. They point Ze vingerwijzen at wounds. in wonden. Hello. Hallo. At pains. In pijnen. Our mentors, Onze mentoren. men and women of God, Vrouwen en mannen they don't gods. have time to give you candy. Ze hebben Aha, niet om je you snoepjes can te go geven. and buy it. Je kan zelf You gaan can en een go snoepje and kopen. take it. Je kan zelf gaan en een They're pakken. on a mission to Zij build zijn you op up. een missie Amen. om je And you op te can't be richten. built up En je kan niet opbouwen until you get healed. tot wanneer je Yes. genezen wordt. Until that thing in your wound Tot comes wanneer out dat in jouw buik eruit komt. and it heals. En het genezen is. You're going somewhere. Je gaat ergens. No man or woman of God Geen man of vrouw has gods the time heeft de to tijd just poke you for fun. om jou zomaar als voor gein te prikken. They're preparing you Ze zijn je aan het voorbereiden for the real world out voor there. de echte wereld daarbuiten. Because let me tell you Maar something. laat me jou wat We vertellen. are too We sophisticated zijn in te church. sophisticated in de But gemeente. when you go outside at Maar Kruiskade, wanneer je bij Kruiskade gaat, when you go at wanneer Belmerplein, je bij Hey, when you go Belmerplein to gaat, the you go deal with some serious want dan ga demons. je met serieuze Oh, demonen te werk. and you are breaking, En je bent gebroken, discouraging, je bent ontmoedigd. just because they touch your wound. Alleen omdat ze jou bij wond hebben What aangeraakt. if you get confronted with that demon Wat als je outside? geconfronteerd wordt met die vijand Will daarbuiten? you run out? Zal je dan wegrennen? What will you do? Wat zal je dan doen? They are preparing us for the tough Ze road zijn outside. ons voorbereiden voor de toffe wereld daarbuiten. My mentors Mijn are mentor. not easy. Ik ben niet makkelijk. I surround myself with people Ik omring mezelf met mensen, that only correct. dat alleen corrigeren. I don't need nobody to motivate me. Ik heb geen motivators I'm my nodig. own Ik motivator. ben mijn eigen motivator. I do it on Facebook because I do it in Ik my doe own het life. op Facebook omdat ik het in mijn It's a eigen lifestyle, leven it's doe. easy. Want het is een levensstijl en het But is I makkelijk. I surround Maar myself ik omring mezelf with mentors met who mentoren are not afraid to tell me. die niet bang zijn om mij te Not this year, vertellen. sit down. Niet dit jaar, ga maar zitten. Not there, that one. Niet hier, maar daar. Not now. Niet nu. After 6 months. Na
6 maanden. Not like this, Niet zo, but like this. maar zo. Correct this. Corrigeer dit. Not this pants, Niet deze but ding, those kind. maar deze type. Examples. Voorbeelden. Because my man doesn't have headache with me. Want mijn mentoren hebben geen hoofdpijn met mij. Because I learned the first thing. Want ik heb de eerste ding geleerd. Servanthood. Dus de When dienaar you zijn. serve, Wanneer je you dient, also see dan zie je how ook do they operate. hoe doen ze How do they opereren, dress? hoe It's doen ze privilege. You aankleden. learn for those things from Je those leert things, van deze dingen. but you do it in your own way. Maar je doet het in je eigen Because you have your manier. own Want je hebt je identity. eigen identiteit. You are unique. Je bent uniek. You should have something of your spiritual covering. Je moet iets hebben van je geestelijke covering. There should be something in you that I can say, hey, Er moet iets this in is jou her. zijn dat ik zeg, hey, dit This is is her haar mentor. mentor. Yes. There must be something. Er moet iets zijn. I'm going to pray for 3 people in a couple of minutes. Ik ga voor 3 mensen bidden in een paar minuten. Give me 5 more minutes. Geef me nog 5 minuten. Many people want to give up Veel mensen willen opgeven. without knowing Zonder te that weten their angels dat er engelen are jobless. dus zonder werk staan. Why don't you use your angels? Waarom gebruik je je engelen niet? They are there to assist you. Ze zijn daar om jou te ondersteunen. Give them a command. Je moet ze commanderen. Give them work. Geef hun werk. Your angels, Jouw engelen. werkloos Ze zijn werkeloos. in jouw leven. In jouw leven. Want je geeft ze niks, je zegt ze niks. Nós não estamos nada, nós não damos nada. It's wrong. En het is fout. I want you to understand something. E que para compreender algo? Life can be tough, I know. Vida porta duro, pisar. But giving up Pero para entregar, was not an option for the não children está of uma God. opção para ajuda de Deus. It's a disgrace towards God for you to be wanting to give up. Als je wil opgeven, is dat een schande voor God. You know why? Weet je waarom? Because our lovely Father said, Omdat onze geliefde Vader I zei: am with you till the end. Amen. Ik ben met jou tot het eind. I am around you. Ik ben om je heen, rond jou. I am in you. En ik ben in jou. When I walk, Wanneer ik wandel, it's God walking in het me. is God die met mij in mij When aan I het wandelen deliver, is. Wanneer ik het It's vrij not my zet, hand. het is niet It's mijn His hand, hand. het is zijn hand. When my eyes are open, Wanneer mijn ogen it's geopend not zijn, my eyes, het it's zijn His niet eyes. mijn ogen, maar het zijn Amen. zijn ogen. To have compassion also with people. Amen. Don't look at people with the eyes of your own die wounds. we mes herida na. Hey. I want to touch somewhere that is very bit difficult to go, but I'm going in. Mita ba toco pari palavra que diga difícil para mita ba entrar nansi. Even though you have a title, Hasta se bote título. you ought to be very honest with Bom yourself. mês está hopi honesto com bom mês. Don't pretend Não pretender by helping people do ajuda gente. and you know you're broken. Caminha bom mês está quebrar. Don't pretend Não to be pretender there for everybody else e dar para tu and gente. you need help. Caminha bom mês para ajudança. Don't pretend Não pretender to think de pensar that you're able to do certain que things vou dar capacidade para raciociar tu while costa. God is telling you to Caminha rest. com Deus te pisavo rest. Sometimes it's your time to rest. Tem hora da tempo para rest. Back off. Com honra atrás. Go consecrate your E life. vai então tempo de consagração. We are two busybodies. Nós estamos muito busy. Being busy does not mean going forward. Está constantemente busy, não significa que você busy também indo adiante. Organizing every type of conferences Organizando do sordo de conferência. doesn't mean you're going forward. Não significa que você vai adiante. Inviting different men of God to come in the Netherlands. Diferente homem e mulher na papini Holanda. They come with fire. E na tapini com candela. They leave with their E fire. na talbay com They candela. don't leave no Na revival. não talaga nenhum classe. Was it God or is it you? Para tratar Deus ou tratar abo. Things to think about. De costa para nos pensar de não. Não se pira na kutasi ko ng paloko. Er zijn mensen geworden die dingen doen zomaar om te doen. Chispa so nos ting.
Alleen omdat we het hebben, Diz pessoa não se pode, of omdat we het kunnen, pero Deus quer. maar God wil. O pueblo está foi ordem. Want het volk is uit orde. O pueblo está foi ordem. Het volk is uit orde. Em hobby In course. veel dingen. We don't talk about giving. We spreken niet over geven. You got people talking about, We hebben mensen die spreken. I ain't gonna tell them anything Ik ga ze niks zeggen, because I don't want them to know. want ik wil niet dat ze weten. You are robbing them Je bent hun aan het from, bestelen from being blessed. om gezegend te zijn. I don't listen. In my culture, In mijn cultuur it's very tough to speak is about het money. zeer moeilijk om over geld te But spreken. guess what? Maar raad eens wat. I don't care about my culture. Het maakt mijn cultuur I niet care uit. about the culture of God. Het maakt mijn cultuur And we're van gonna God speak uit. about it. En we zullen erover It's spreken. written in the Want word. het is geschreven in het Everything woord. in the word. En alles in het We're gonna woord. talk about it. Daar gaan we over We're gonna spreken. teach about We it. gaan erover Because leren. it's vital. Want het is vitaal. You know what is hard? Weet jullie wat hard is? Giving your money to go to certain parties. Je geld weggeven om naar sommige feesten te gaan. Giving your money to demonic entities. Je geld geven naar demonische dingen. Giving your money to demonic systems. Vamos te doen een na costa do sistema demonial. Then you prepare at home a little bit liquor in your body. Anterior você prepara algo tiki coisa para o corpo. Liquor. Tiki alcohol para o corpo. Prepare yourself to go. Anterior você prepara isso para a To fiesta. go meet death. Para o baile top para o morto. You're giving money to meet death. Are you Você mad? na sem para o top para o morto. Bota bom. Nós estamos andando aqui. We spelen veel. En dan nós temos medo de papia. En we zijn bang om te Nós spreken. somos cultura. Want mijn cultuur, we zijn gek op carnaval. Prepara 2.000 euro bij carnaval. Je bereikt 2000 euro voor om Sim, naar sabe que carnaval com te gaan. mais demônio. Zonder te weten dat je met veel Bota demonen gozando. aan het vieren bent. Carnaval é cultura de Curaçao. It's Carnaval not. is een cultuur van Curaçao. It's not. Dat is het niet. Você está assim a cultura. Jullie hebben het de cultuur Ele tá gemaakt. cultura Het sim. was nooit Ele een não sai de cultuur. Curaçao. En het is niet eens uit Curaçao gekomen. Alô? Hallo. Você não quer doar na igreja zelf, mas Je obisa wilt Deus. niet aan God geld geven. Porque Deus não me está. Want God heeft het niet E nodig. quando Deus não me está, rejeita. God heeft het toch niet nodig? Vamos saber a palavra? Weet je je woord niet? Você não sabe a palavra? Weet je je woord niet? Então tem medo de papel com aqui. En er zijn mensen die bang zijn om deze dingen te Seu nome spreken. que é o arto custar. Want ik wil geliefd E worden. prioridade. Mijn prioriteit O arto is custar de om door Deus. mijn vader Amen. geliefd te Ninguém tem worden. conheço com nenhum outro Het ainda. maakt me Amen. verder niemand anders Como uit. custar? Dat mij niet mag. Esse é o problema. Dat is Come jouw on, come probleem. on. Bobeira, bobeira, migueira. Jouw Come on, gevecht. come on. Mijn gevecht worden. Urgência. Jouw Bobeira, minha emergência. kan niet Amen. mijn spoed worden. Absoluut não tem como. Absoluut Yes. You niet. gotta create a thick skin We moeten een dikke huid Olifanten. voorbereiden. to preach the truth. Om de waarheid te spreken. Tem me tamle dat em carnaval. Een tijd was ik ook in carnaval. Bebê, ei, En ik dronk. bebê. Dronk. Estamos conhecendo minha família em plano. De Estou de bebê. familie Winkelaar kennen. Bebe We Goksa. dronken. En we hadden lol. Isso não tá santo, me dá uma. Dus ik speel geen heilige. Tem picar por exemplo, como não cometer. Er is geen zonde dat ik niet heb begaan. Dá pra ser me por papo que com autoridade. En daarom kan ik het ook met Mas só autoriteit me tem spreken. suiabi. Want ik heb zijn sleutel. Dá pra ser me tem medo de bobo. En daarom ben ik ook niet bang. Eu sou bom babisar, não, bom papel Dus je com kan niet bebê. op me zeggen, want jij Nou, kan maar niet spreken, wie want je weet? hebt het niet gelezen. Nee, ik heb het Sabe, gelezen. bondetje. Ik weet hartstikke goed hierover. Dat é mentira, tá? En het is een leugen. Em nome de Deus, tá ora pabo, ora Van pabo, God bid voor jou. matrimônio, Voor ora je pabo, huwelijk, Yunang, voor je kinderen. tem pabo, Dat hij er is voor jou. bom por sembra, En je kan die zaaien. invitar ele para predicar, bom por Je nodigt sembra, iemand uit om te bom te respeitar chão que Hey, Deus abuta de je na vida. respecteert de salving niet. É dat um de Heer op falta je de leven heeft. respeito por Het Deus. is een hey. Alô? Dat is de we falen de Heer. Ai, Deus. Quando sabe a palavra que permitem que obedecer Deus. Ik moet de Heer gehoorzamen.
Ora Deus que corrigiu outra pessoa En é de Heer que je wil corrigeren, is omdat para hij tu dat quando tu wil. crocobar, Omdat alles wat corcobar, schuin is, vira straight. omdat ze wil ze recht Para ele zetten. pode mandar o paco do Opdat destino. hij je naar jouw toekomst kan brengen. Ora me corta back quanto festival, quanto fiesta que tava Als na ik me mambo. herinner hoeveel feesten ik bij Mambo ging. 5, Of bij Cinco ging. Santa, Bij Santa ging. paga para En 30. ik betaalde om naar binnen te gaan. Paga para 30 sítio. Om in een plek te komen, Caminha me com o betaalde alto ik. demonia. Waar ik de Então o pintura com essa tira sem for. Het was hard om dat geld weg te gooien. Para Deus assim me moe. Maar God heeft mij een vrouw gemaakt. Que tem mantel de kingdom financier. Dat ik een mantel heb van een koninkrijk Então financieren. financiar tua maneira. En ik word op alle manieren O gefinancierd. serviço, Met o service, sem, met geld, com minha amada, met mijn roeping, comigo, como te disse aí? Meu ministério. met mijn bediening. Tua maneira como impossível, Op Deus não te welke manier sirve. hoe ik de Heer kan dienen, dien ik de Dentro Heer. cois. In alles. Não me dá secreto. Ik ga jou een geheim geven. Ora me te zembra. Als ik zaai Tem bia de homem e mulher de in Deus. het leven van mannen en vrouwen God. Aunque quanto me estima na palavra Ik tocando. weet ze ook van hun hou en hun woord heeft me geraakt. Minha oração, ora me zembra na Deus. Mijn gebed is tot de Heer. Come on. I seal this. En ik sluit I dit. connect to this. En ik connecteer met Hallo. dit. Hoe staat die? Amen. Amen. I play no joke. Mi não tá se vega. Everybody can be sitting. Porém, por sentar. When there is a word that hits my Pero soul. tem palavra que toca minha Matter of alma. fact, I come ready with my envelope. Mas me pensa você me dá bem claro com meu envelope. Because I'm ready to sow so I can receive as well. Para me sembra, para me também por I don't receber. even ask for money. E me não tô de pini sem. There are certain things that I need Tem coisa que me tem investir. that money can buy. Com placa não pode comprar. Listen, I don't run after money. A mim não tô correndo atrás. Money shall be seeking us, Sem lo vai buscar. running after us. Yes. Não lo corre atrás. When you're busy with the Quando kingdom, me tá buscar. When you use your talents. Quando me tá usando meu talento, né? money is seeking for you. Sem lo tá buscando. Even the wrong money might be Acha que seeking for sem you. robês lo vai buscar. I got some people who are not even in the kingdom of God. Nem o reino de Deus. I will pay you to teach me how to cast out Me pagamos demons. para mim por sacar demônio. My answer is very, very easy. E me contesta porque saque da marcha simples. Can a demon cast out a demon? Kan um demônio para sacar demônio? Just to let you know that I know who Para you cá o are. saco, me saque a botar. Never come back in my Eu não DMs. vim nunca mais. Never come back in my inbox. I'm not a medium. Eu sou minuto mídia. You don't pay me to do Eu não tô anything. pagando para me assinada. We are led by the Spirit. Eu estou guiado pelo Espírito We Santo. are led by the Não Spirit. estou guiado pelo Espírito Santo. We are not led by money. Não estou guiado pelo sem. Money doesn't move us. Sem não está movendo-nos. The only thing that should move us A única coisa que tem que mover is the supply of the Spirit. é o suprimento de It's the Espírito. Spirit of God. É Espírito de Deus. Amen. And even though sometimes E hasta tem hora, you're in a situation quando tem situação, when you really need the money, o mestre de sem, that's when the money sometimes comes e deve ser momento nem sem, to see para mirar if you know your integrity. se você sabe a integridade. Are you going to negotiate? Quando vai negociar, Are you going to compromise? ou quando vai fazer compromisso, Nothing against Bible schools. e não tem nada contra a escola de Bíblia. I love it. Estima, não? It's good É tá bom? for the teachers. It's Ele good to go. é raro, tá For bom even para people who want to know more, hasta para ele não conquistar it's mais. good to go. Tá bom para o pai. Just one thing. Pero coisa, Before pero me, COVID, COVID, nobody cared ninguém não estava preocupado. about teaching the E kingdom. sim, é rei. Come on COVID now. came. COVID na bini, And now, The pockets é pode money não. is screaming. Tá gritando. Now people Ele não. are using a lot of Está wisdom usando sabedoria, how to sabedoria. gain money. Na bugana, certo? One more time, it's a good thing. Então, por repetir, But what is your intention? pero que tu a intenção? motives matter. Right now. Agora aqui, Why now? e como agora aqui, It should be your desire to always be a teacher to eu me está someone. desejo sempre botar lerar para uma outra pessoa, um maestro para outra Why pessoa. now? Pero digo agora aqui, Everybody doing it.
Agora o que tu está haciendo? As if God never told you to mentor Como your se sheep. Deus não avisava para você mentorar bo Hello, somebody. Amen. How people are afraid to talk. I'm not. Ele não tem medo para papai, bro, a mim não. Amen. There are not many houses of God anymore. Não tem roupa em casa. There's a lot of business centers. Tem roupa em centro Amen. A lot of business Negócio. centers. Verdade. And I know it might sound very E difficult que sabe se uma roupa difícil. because it comes from a youth. Só sobre mim foi jovem. But you see, in the realms of the Eu spirit, tinha algo espiritual, botou there is no age. eu não tinha idade. No. Amen. The tables. There is no age. Não tinha idade. We evangelize, Nós está evangelizando. which is good. O que tá bom. We ought to do that. Nós temos que acessar aqui. When I look back at the books of Acts, Pero eu vai ter hechos lá. the apostles É apóstola. and their people Isso rende lá. broke bread with each other. Não estava dando pão com outro. Yes, they broke bread with each Não other. estava dando quebra pão com outro. They were in unity. Não estava dando unidade. There was love. Não estava dando amor. The rich ones sold their stuff, Não estava dando sembra na so costa. everybody was equal. E não tudo estava So dando there was no unidade. poverty. Não tinha pobreza. Nobody could see no difference. E ainda por haver a diferença. And the Bible says E a palavra de Deus te pensa. God O Deus sent people in the church. amanda ele na igreja. They didn't even need to Não evangelize. tinha nem mestre de evangelizar. We are far from how God wants the church to Nós be. estamos ouvindo da maneira que Deus quer para a igreja estar. And it's sad Até tão triste. because now you got people saying Mas agora que eu vou te render na pista. every church has its things. Toda igreja tem um coisa. And we hide behind that statement Detrás de costa so we aqui. can continue to do certain things. Mas nós conseguimos. No, we hide it Não, nós estamos escondendo. because if the church back then Mas se a igreja tempo na could do it correct, por ser erecto. we can also. Sabe por. The question E is, pergunta are we willing? Nós está claro se Do we really want it? nós quer de verdade. How bad do we want Quanto it? verdade nós está desejando? Do we really fear God? Nós só teme Deus To do verdadeiramente it. para fazer. Or are we just used Ou nós te diz costumbrar. to do certain things De raça certo costa. that we cannot even hear Por assim mesmo nós não podemos entender what the Spirit wants to do? que o Espírito que raça. Has to say, Ou que visa. things become a routine. Pois não como se vira uma rotina. We have to start with Nós prayer. temos que começar com We oração. have to start with Nós worship. temos que começar com worship. Don't tell me it's the Spirit of Não God sabe que always. seja Espírito de Santo de It's Deus a sempre. spirit emotion. Então, espírito de emoção. There should be differences. Gosta de ser diferente. Start how He wants to start, Estar de maneira é que not começar. how you are used to Não do it. maneira que acostumado It's a not começar. about you. Você não está tocando aqui It's not about what we want to do. É não da maneira que eu abo We are there to serve. Você está para Be servir. available, flexible, Seja claro e flexível. to use correctly by Para Him. guardar usar correto do origem. So everybody that come with an Mas expectation culturando que tem uma expectativa. can also receive what Por they ask. receber o que você também apontar. That's what God wants. Esse é o que Deus quer. It's not about, oh, I don't have this gift. Esse aí não é pessoa, não tem dom aqui. God, you send me in this Deus place. só mandar me lugar aqui. Activate all the gifts Ativar tudo dom não. based on the needs of people. A base de cada Nobody can necessidade come por ele and não. go home the Ele same. não por bini, vai caso maneira não a bini. It's impossible. É impossível. I don't wait until there's an altar call to minister Mas to tu this agora, woman. tu te hora que tu tá momento de alta para uma ministrar de mulher aqui. If God showed me Se Deus mostrar, and He says it now, ele sabe. do it right away. Muitas se é emissora. Some people come Tem gente da bini and their hunger e não tem hambre. pulls you. Tá treco. These people are people who came E tá gente não cabine with an expectation. com expectativa. We ain't waiting. E não tá guarda. You do as the Lord leads. Você rasga o que Deus mandava. I wasn't busy with this teaching. Mas sobre mim não estava de bem com a ensinança aqui. There is an emergency call. Pero tem uma chamada urgente. That's why you need to be plugged in the E também o motivo source nós precisamos enxuflar So you can é hear para correctly. nós poder Amen. escutar correto. to deliver correctly. Para nós pôr
Duna também corretamente. and not deliver what you want E não duna lo que cubo mesquite. just because the word was on fire. Diz para sobre a palavra estava na I candeia. don't care which word is on fire. A mim não te importa com a palavra na Some candeia. words are needed. Pero tem certa palavra não tem They have an necessário. emergency. E não tem necessidade. You obey the Holy Não tem Spirit. urgência que você tem que obedecer ao Espírito Santo. It's not about all the people online. Não pode ir na linha. They don't saw me on fire like they used Não to see mirar me. na candeia, mas não acostumar a mirar-me. I don't think about those A mim não things. estou pensando em bater encosto aí. I obey the Lord. A mim está obedecer Senhor. Because if you guys go home Mas se você não vai casa and something happens e algo só suceder, because I didn't say the words se me não avisa a palavra, that you needed o botão de mester, in that situation, em a situação aí, hey, ei, I'm in serious trouble. a mim tem problema sério. That's how serious ministry is. Assim é sério o ministério tá. People see that, oh, you know, Só ainda te mirava, you're dressed. vou te vestir. If it was for me, Está para mim. I come here in training pack and E come sneakers. com na treinos para If you cantar. really know me, Se você conhecer, because I'm very wild. eu sou muito roupi. I don't know why I'm standing still A today. mim só comigo me para quieto assim It's aqui. because maybe of her. Eu vou dizer no dor dia. Because my word that I had Você palavra comigo tem. Ei, will be a next time. eu vou dizer isso outro dia. Yeah. You gotta see. Como este por mirar. I want to close with my topic E me será com o tópico. by saying the title. Pisando mostrar o tema. You need to be able to Título. see. Você está capaz para mirar. You can't just deliver people Você não pode libertar gente. by just mentioning Diz spirits. para chamar espírito não. You got to put the sword Você tem que pôr espada. in the neck Tem a of garganta the snake de culebra. straight. A to recht. Not just, Ni what about the bo hammer? als je je hamer The hebt, hammer op the spijker. moet de hamer te horen voor hinken Well, klappen ding. that's me. Je zit aan mij. I don't have time to wander in the So mi spirit. no tem tempo para me dar você My quer. eyes are open. Mi woman ang kahabri. I'm connected. E me tá conectar. I put my sword Me tá pôr minha where it espada. has to be. Caminha me estetar. I don't joke. Mi no tá hasi No vega. demon stays alive Nenhum demônio que na vida. in nobody's body De nenhum rende subculpa. if I'm in that Se place ame te dei lugar. and I am ministering. E ame te vez da If ministrar. God tells me, oh, I tell you, E se Deus tá avisar me tá avisado. I do it too. E me tá ciele I também. really don't care. E ame não tem I obey interesse. the Lord. Me tá obedecer Listen, Senhor. even for you to be able to obey God, E hasta para água por obedecer Deus. you have to shut your mouth of what people are saying. Ser a boreia pelo que o rende da bisabo. Jesus had to die on the cross. Pastor Jesus mestera morir de cruz. Peter said, oh Lord, don't say Então that. Pedro disse, não precisa ser. Jesus said, get behind me, Então, eu Satan. digo, né, Satanás vai me trás. His eyes was open. Mas o gol não estava a abrir. His ear was O open. ouvido estava a abrir. It's a must. Então, mester. People can motivate you Ele não pode motivar to do the opposite. para você errar-se o And contrário. then you with your mind, Então, como mente. yeah, but you know, shame is not of God. Sabe, vergonha não está de Deus. Correct, it's not A of God. verdade não está de Deus. But even the Pero shame hasta things, vergonha, costa de vergonha. God turns it Deus around. está cambiando. Don't be afraid. Deus não tem medo. I sense people are afraid Muita gente que tem não tem medo. to waste time, Para perder to tempo. make mistakes. Para fazer falta. That's why it's keeping you there, Mas também motivo é ter tempo e não. afraid. Dori medo. You limit yourself. Você limitar o mês. But may your eyes open. O não abre. May your eyes open. O não abre. I said, may your eyes Minha open. pizza. O não abre. And may you really do everything the Lord E tells que you logo hace de verdade o que Deus te from avisava. your heart, Por de meu coração. with no wrong intention, Sem nenhuma intenção with robês. no wrong motives, Sem nenhuma motivação with a robês. clean and pure heart. Um coração limpo. It's not seeing too Impuro. much. Não Unfortunately, mira o coisa. it's a must. É um mester. God never said, Deus nunca te I pisa. do grondje denken. Vai door ons pensamento não. Je die coração. Want hij kijkt naar onze harten. Je
Gedeelte, wa po puro so. Hij zei, ik heb naar je hart. You can do good things Tu portas haciendo cosas with bom, wrong motives, pero com motivação a wrong robes. intentions. Ei, com intenção a robes. And then when you don't get the outcome, Agora como não se raia e contesta, you get mad. bota rabia. You start to fight others. Quando começa a brigar com o outro, You não. start to compete towards Quando others. começa a competir com o outro, The não. whole time, Entendeu? it was not God Não estava de Deus. only blessing them. Estava de bendicionar a só, He wanted to bless you too. mas estava querendo bendicionar a também. They had a pure heart. Pero não tem um coração How puro. about yours? Quando para tu abre o seu coração. God wanted to bless Cain and Abel, Senhor quer bendicionar quem com Abel, but Cain couldn't see. pero quem não pode mirar. He only saw that God did good for Abel, Es lo que Dios hacía para Abel, which was a fact, estava dando um hecho, even though it's a fact. e hasta que tal hecho, Find why estava dando ali, ai, he essa didn't want to bless you. e quando não quer bendicionar Abel, But no, you don't want to be truth. pero quando não quer ouro, You don't want to see the truth. quando não quer mirar a You don't verdade, want to be honest with quando yourself. quer honesto com o mês. If you were honest with Então, yourself, se você estava honesto com o mês, it's the posture of your heart was wrong. então ele vai mirar com o coração no seu lugar, estava dando o mês. Listen, when you're envious and jealous about people, Quando eu vou estar envidioso e jaloers para o outro, não, you haven't understand anything yet. eu vou não compreender nada ainda. Matter of fact, your eyes are closed. Eu tenho que ficar como bom, não, será? You shouldn't. Bom besteira, tá certo. You have too much things to do in your own Eu life. tenho muitas coisas de fazer de bom vida. You have a whole mission to complete. Eu tenho ter uma missão que eu You tenho have a whole que purpose eu tenho ter propósito before you. delante de You don't have time e eu não tenho tempo to see what other people para are poder doing. vir aqui com outra gente está fazendo. Because you have a lot of time to do Mas things só for eu tenho yourself. pouco tempo para fazer coisas para o mês. And you need to help your Eu own mês tempo family. e eu mês família, né? Those are the people around you. Esse tem na rondo de You don't have time eu não tenho tempo to watch at nobody. para botar uma criba de gente. Don't read the word just to Não correct essa é people. palavra para corrigir outra gente. Correct yourself. Corrigir o mês. Be honest with yourself. Ser honesto com o mês. That's why you grow spiritually. E não botar crescer One of the espiritualmente. reasons I grow Um dia spiritually eu very vou dar aqui fast. com vida crescer ali em espírito. If I'm wrong, Por vida robês. shut your mouth, you're wrong. Ser a boca, bota falta. When you submit, you don't have an Quando eu só opinion. meter o mês, quando eu tenho opinião. Whatever they say, Eu do tenho it. pensar assim. You don't have an opinion. Quando eu tenho opinião. It falls. Então falta. It falls. Ah, ela cai. Your opinion falls. Boa opinião tá cai. I'm very honest towards myself. A mim então eu bem honesto para com mim mesmo. Break with your ex. Quebra com o ex. I hate him. Me tem raiva. I don't like him. Me não gostei. That's not okay. Eu sei não toquei. That's not how you speak upon. Assim não vou não Other papi people. ali para outro gente subida. Why do you hate him? De como tirar a riba de. Because he hurt you. Mas sobre lá segundo lo. How did he hurt you? Como lá segundo lo. By vreemd. Hij is vreemd gegaan. First things first. Ik probeer, kost probeer. Before seeing that he goes vreemd, Voordat hij vreemd ging, where did it start? onde was ik commissar? Who opened the door? Wie heeft de deur geopend? Even though he hurt you. Ook al heeft hij jou pijn It's the gedaan, truth. het is wel de waarheid. First things first. De eerste komt eerst. You allowed him to come Je in. hebt toegestaan dat dat binnenkwam. Be honest. Wees eerlijk. That's how you mature. Zo ben je dan volwassen. Why are people leaving your church? Waarom gaan mensen van je kerk weg? They're just rebellious. Ze zijn een rebellie. Are you investing in them? Ben je aan het investeren in Or hen? just using and abusing them? Of ben je ze alleen aan het Be honest misbruiken? with yourself. Wees eerlijk met jezelf. Because you can talk a lot of things on Want je kan een Facebook. hoop dingen op Facebook And people spreken. will believe you. En mensen zullen je geloven. But you know Maar je weet in your heart in je hart that you are dat jij a bent lie. een leugen. And you're lying. En je bent aan het And God liegen. knows you're lying. En God weet dat je liegt. But you see, you're so Maar insecure je bent zo and onzeker immature. en zo And you still deal onvolwassen. with En rejection. je bent nog steeds met afwijzing aan het dealen. That you cannot be honest with Dat je yourself. niet eerlijk bent tot jezelf. That's why you ain't growing. En daarom groei je niet. That's why you see pastor En envy daarom zie other je pastor pastors en de andere pastors. talking about another En ze apostle. spreken over een andere apostel. This apostle is flying all over the world. Zij vliegt door de wereld. And you talk things about En dan him spreken dingen over hem. just because you want to be the one Omdat flying. jij eigenlijk denkt dat jij degene bent die vliegt. The demons De demonen in the people in in your de church, mensen in je kerk. you can't even deal with them. Je kan niet eens met hen te werk gaan. And
and you think you're ready to go on the territory of Africa, En jij denkt je bent klaar om naar Afrika te USA. gaan of naar USA te gaan UK, of UK, India, India. those places are not Plaatsen zijn niet. struggling with some demons, Dat zijn struggling with delivering your own people in your church, Begin te vechten met de struggling de to be demonen there in for je the people geweten. in your own church. Om daar te zijn voor de mensen in je Yet eigen you kerk. want to build people in En other nu wil je in churches. andere kerken mensen gaan oprichten. What is your priority? Wat is jouw Your prioriteit? own place. Jouw eigen Yes. plaats. Focus on your own focus. Focus on your own place. Come on now. Focus op je eigen plaats. Focus on your own plate. Ga op je eigen bord. Yes, amen. Why would God want to send you out? Waarom zou God je willen uitzenden? If even Als zelfs the responsibility that you have in your own church, de taken die hij heeft gegeven, de verantwoordelijkheid die hij heeft gegeven in je eigen kerk. you don't care about it. Het maakt je daar niet eens uit. Why do you want God to send you to Waarom wil India? de Heer jou dan naar India So sturen? you can be a hypocrite in Zodat India je een hypocriet kan zijn daar. and your house is out of order in the En jouw huis hier in Netherlands. Nederland is uit orde. Pastors fighting pastors. Pastors die tegen pastors vechten. Apostles fighting each other. Apostels die tegen elkaar vechten. Because this one operates this En way deze opereert deze and manier. you operate that En way. jij opereert op een andere So your way manier. is good. Jouw manier is goed. This way is not Die good. manier is niet Who goed. told you? Wie heeft het jou gezegd? Mind your own business. Maak je druk met je eigen zaken. Worry about your own sheep. Oh, maak je druk over je eigen Worry about your schapen. own race. Maak je druk over je eigen Fulfill your own wedstrijd. assignment. Vervul je eigen doel. Maybe if you stop talking about others, Misschien als je stopt met over anderen te God praten. can heal your land, Dan kan God jouw eigen land prosper genezen. your life Dan kan again, jouw leven weer voorspoedig and zijn. send you out. En dan kan hij je uitzenden. But why being a hypocrite Maar in the waarom moet je Netherlands zijn in Nederland? and then again be a hypocrite En in dan India? in India een hypocriet Or wherever zijn, you wanna go waar je to. ook naartoe wil gaan. First things first. Eerst gaat Why eerst. do you think that because you are Waarom pastor, geloof je dat jij een pastor you bent? need to go to a different state? Je Why? moet naar een andere staat gaan. You got people right now Je hebt mensen nu thinking low of themselves die heel laag denken over hunzelf. because they are pastors for 10 years Want er zijn mensen and voor they 10 still jaar. didn't receive no invitation. En ze hebben nog niet één keer een So uitnodiging you think an gekregen. invitation, En ze denken dat een uitnodiging, by you receiving an jij invitation, denkt door een uitnodiging te means that ontvangen, you're doing good. dat betekent dat je het goed doet. So you evaluate that Dus invitation. dan evalueer jij dat uitnodiging. It's quiet in this place. Het is stil hier in deze plaats. Zijn jullie wakker? These are the things that people Deze need to zijn be de dingen honest, dat de mensen eerlijk over to moeten speak zijn. the truth, Om de waarheid te spreken. so the church can unite again. Zodat de gemeente weer in But if eenheid we kan all staan. Maar als wij continue allen to play the party de feest blijven spelen of als hypocrites van hypocrieten and then praying, en dan bidden. God, where is the unity? De Vader, waar is de The eenheid? unity starts De eenheid begint with being door te zijn, honest om eerlijk te towards zijn yourself. tot jezelf. Me. Wherever you are wrong, It's Waar je me. ook fout I bent. don't care who you are, Het maakt me niet uit wie je who you bent, think you are. wie jij denkt te zijn. Come on now. You are not less by saying I Je messed bent up. niet minder als je zegt, hé, ik ben de fout I made a gemaakt. mistake. Ik heb een Yes, fout Lord. I gemaakt. treated you bad. Ik heb je verkeerd I bejegend. took you for Ik granted. heb je genomen zoals niks. I didn't see your Ik potential. had je potentie niet I gezien. spoke about you on the Ik sprak internet over jou op internet. because I'm still dealing with insecurity. Want ik ben nog steeds met Because I onzekerheid still need aan het healing. dealen. Want ik heb nog steeds That's why deze demons nodig. are beating people. En daarom zijn de demonen de mensen aan het Because we slaan. act Omdat de vorm van as if doen. we are okay. En dan doen alsof we oké And you know zijn. you're not. En wij weten dat het niet zo is. It's not okay. Het is niet oké. And when I talk about these things, En wanneer ik over deze dingen I can praat, cry kan ik huilen. because it's my heart Want het is mijn hart to see unity. die eenheid wil zien. It's my heart to see women Het is mijn hart die stop vrouwen competing wil zien stoppen met and wedstrijden. stand in your authority. En sta in je Walk autoriteit. in your En loop grace. in jouw genade. Somebody having a different grace Iemand heeft een andere doesn't make you genade. low. Maak je ook niet Who lager. are you to tell Wie God ben jij om tot God te that you zeggen can't do dat this? jij dit niet kan And doen? God knows En God weet that even this one you dat can zelfs carry. dit kan je niet dragen. God
God knows what He does. God weet wat hij doet. He knows what He gives you. Hij weet wat hij jou geeft. He knows why. Hij weet ook waarom. He knows the load you can carry. Hij weet ook de And laag He die knows je the kan one you dragen. can't. En hij weet ook wat But je you can kan. equip and train yourself Maar je kan jezelf wel to carry trainen more. om meer te dragen. Not just in gifting. Niet alleen in gaven, hè, So, maar ook om te when zaaien. pastor call you Wanneer de pastor je belt. and you said, no, I wanna, this day is for me. I En don't dan need zeg a je, pastor to dit call is voor me. mij. Ik wil niet dat de pastor me It's a belt. Netflix and chill Want time. het is vandaag Netflix en chill tijd. Pastor, you know, I had this, but I'm En coming. pastor, weet je, ik kan dit, maar ik kom. That was me. Dat was ik. I don't even tell him I have anything. En ik vertel hem niet eens dat ik iets Matter of had. fact, I used to live in my pastor's house. En om uit te leggen, ik leefde zelfs in mijn pastorshuis. I cook, I make, hey, Hey, ik kookte, ik deed. Hey, there was one time er was één keer that 4 of his daughters dat 4 van zijn was dochters in the house. was in het huis. But my pastor is so used Maar mijn pastor is zo gewend that I serve him. dat ik hem dien. How do you say that? The soap to clean the dishes De zeep om de borden te wassen was done. was Finito. opgeraakt. He told me, Nelly, go buy it. Hij zei, ik ga het kopen. And I was like, man, En ik was van, man, your 4 daughters are there. je hebt die 4 dochters. Yeah, give me like, time out. Geef me even een tijd uit, een time-out. I was bubbling inside. En ik was in mijn binnenste was ik aan het And bubbelen. I called my other mentor. En ik belde mijn andere mentor. And I explained it. En ik legde hem And uit. sometimes, En soms, you think they're going to suavizar. aha, je denkt dat ze het gaan verzachten. She told me, Zij vertelde mij, you're being trained. je wordt getraind. I don't care if the daughters are there. Ik maak me niet uit als die You dochters go. oud zijn. Jij gaat. Yes, ma'am. Ik zei, oké, I don't hesitate. ik heb niet eens meer Yes, ma'am. erover I gesproken. said, Pastor, where's the card? En ik zei, waar is de kaart? I'm going. Ik ga. I was crying going to Lidl En ik was huilend naar Lidl gegaan. because I was relying that moment Want op dat moment on my emotions. was ik aan het vertrouwen op mijn emoties. And I forgot, En ik vergat, hey, you're in training. je bent in training. You shouldn't care. Je moet niet Who is there? uitmaken wie daar is. You're the one that God trusts Jij bent degene die God to toevertrouwt serve the man. om de man te dienen. You have the heart of Je hebt de intercessor. hart van voorbidster. You are loyal. Jij bent trouw. It's me. Het is mij. It's not them sending Het you. is niet hen die jou It's zendt. me. Het is Yes. ik. I was crying going to En ik was Lidl. huilend naar Lidl gegaan. I still went. En ik ging nog steeds. I came back. En ik kwam terug. Pastor, forgive me. Pastor, vergeef I me. didn't want to go. Ik wou niet gaan. Explain it. En ik legde het uit. That's how honest you ought to be. Zo eerlijk moet je zijn. Don't give the enemy no room in your heart. Amen. Geef de vijand geen plaats in je hart. The man of God is not my life. De man Gods is niet But mijn he leven. walks, he sees over my life. He Maar covers hij my kijkt life. wel over mijn leven. Hij beschermt mij. I can be talking to everybody Ik in kan met church. iedereen in de kerk aan het praten Daddy, zijn. heb je een snoepje? Daddy, heb je een snoepje? Because I always carry candy, right? Ik heb altijd snoepjes, weet je. They give me some little notes. Ze geven me notities. But when the man of God hits the pulpit, Maar wanneer de man Gods op de pulpit staat everybody knows. en iedereen weet, Don't tell me anything. vertel mij Because niks. my life is on the Want pulpit. mijn leven is op de pulpit. I don't say he is my life. Ik zeg niet dat hij mijn leven is. I Hè. hope your ears are Ik open hoop dat je oren to open zijn understand what I'm om saying. te verstaan wat ik zeg. Wauw. He's coming to feed me. Hij is gekomen om mij te voeden. I don't need no distractions right Ik now. heb niks die in de weg moet staan. When op he dit feeds moment. me, Maar wanneer hij mij I voedt, feed my voed family. ik mijn familie. That's how serious I see Zo my mentor. serieus zie ik mijn mentor. That's why when he tells Dus no, waarom? Wanneer hij nee zegt, I don't care. maakt het mij niet uit. It's protection. Want het is bescherming. The right mentor. De juiste mentor. Don't allow people to push you to find nobody fast. Laat niemand je pushen om snel iemand te vinden. Sometimes you find the umbrella too fast. Want soms vind je de And then you de get te beneath the snel. umbrella. En dan kom je onder A de lot of paraplu. things are happening. Waar heel veel dingen aan het Because a lot gebeuren of things zijn. might be out of order too. Want veel dingen kunnen misschien ook uit orde You zijn seek daar. God. Maar zoek God. Don't be too fast. Wees niet te snel. Because people talk about Dat covering. mensen praten over It's a covering. must. Het is You een ought to must. have mentors. Je hebt een mentor nodig. Don't be too fast when you leave Maar wees somewhere. niet te snel wanneer je ergens gaat. Because you are afraid. Omdat je bang bent. Because demons might attack you. Omdat de demonen kunnen je aanvallen. Hello. Hallo.
That's why you need to have your own relationship with God too. Daarom moet je ook je eigen gemeenschap met God hebben. That's the first covering. Dat is de eerste bescherming. Because there is another thing. Want er is nog één ding. That people, Dat mensen, everything man of God, alles man Gods, zero God. zero God. That's why man of God, Daarom man of they God. say the man of God hurt me. Dan zeggen ze, die man Gods heeft mij They beschadigd. didn't. Dat heeft hij niet gedaan. You made him a God. Je hebt hem een God There's a gemaakt. difference. Dat is een verschil. That's why they hurt you. En daarom kan hij ook You pijn doen. depend on them. Want je hebt op hem vertrouwd. We always depend on God. Je moet op Amen. God We vertrouwen. trust God. Je moet Amen. God We vertrouwen. serve, we submit, Je moet hem dienen we help, en dienen. we sow, En je but we zaait. depend on God. En we zijn afhankelijk van God. Amen. 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 May your eyes be open. Dat je Amen. open mogen zijn. That's what I wanted to release. Dat is wat ik wou vrijzetten. Even though I didn't have time, not even to go in my word, Ook al had ik niet echt tijd om in mijn woord te gaan. I obeyed what God wanted Ik heb to say. wel gehoorzaam wat dat wat God wil zeggen. Amen.